ani be go school e wo meme ho no nti onfa boy ne number man na se kakra beba no e free last term no mo be makwan sa term no o fra wo say ebeba san na my sister ka so mfre ne bim nti Christmas na maame ne se boy ne beba kwadwo prempe no ebeba nti oba obefre fi de my sister friend na wo say o ma friend say se ka yetwa no to the hospital where ntimi ama yedi Christmas we friend na maame ne se won tenenka ebi o se ka yetwa no where ntimi ama fi de wo se won tenenka kwa na my sister say ye mfre ne bim ene o de ne beba wadi ka kire maame no o ka maame ne nka hwe na my sister ka say ne yem fambra ha because akra no my sister na ahwe na Intiasine se bayente au brasine kuma bro nyansa ne no ko ebe ma do yat na yente Intiasine se bayente au brasine kuma bro nyansa ne no ko ebe ma do yat na yente Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ni ebe ma do yat Akoma ejo Akoma ejo darling ni ebe me do Yama munyina ha emamu akwaba eba Akoma 87.9 FM ene eye fiada ene ye boja ye February bosume ne da etoso edu ene ne ane na chese ya pa ho na watwe ewo February bosume no mu nti nyame adawro man kakra wode yen ekoye nim yadanase edanase ensa ne mama menka bibi nkyerɛw yenyina yati wenyina no obi asuro wo na abrewa kora etwamu a ka kwan mu a ajeso hunu se ka ne fintintin so ba bi na bansa wotwam wama abrewa kwan se wontwam kora no wɔhwa no wɔhwa ansa wotwamu na mamenkai wade bi onso ya na yeta celebrate birthday pa ya yes ye celebrate your birthday ya woda na yen kan hunu se ebra udi wawoda no na wo ben wuwo obese na ma akodi ensem na wo kekan asem no na me ka kire wo no udi wawoda u ben wuwo onim esanse se wo koto emu bag kese na se wudi besi ho a the more wo samo no na ekofom wo sano na ekofom wo sano na ekofom afa wo besa mo ne sai bedru ba bie no na aka boto no na hwinim na wabobo na wo de akoto dustbin mu sa na ni patie ebra wudi wa woda no na won kwa na sote wudi wa woda no na won na sote wudi wa woda no na won na sote enti hwade se nyankropon ma wo se wo bedi 30 years ewa asase so a wudi wa woda no a wani gina wo celebrate ene menya mfie aduonu 20 years hey hooray kai se aka wo say ye kai se aka wumfie du 29 years na wani age oh wudi wa woda nyame de wo ko aka fe 30 years na to na wona wo kro no woni mre dudu a emunu a egu boto no mu a wo sa no ebesa woni mre dudu a emu na egu boto no mu na bia beka se mu wei medi no abosumi mienu ebetimi abaso obedi ne bosome because ebia na bibi beba betwa akwanim enti ndi na me pese me ka yenyina ye ka ye ho no se ebra ye di ya woda no na ye nkwa na so eti enti adie na wose we ye sua wo na kan na ye dan ne hunu nyansa hunu wo na ekan hunu wo na ekan wo do birthday no na wo nkwa na esote enti wonua hunu wo na kan why who be the birthday say we celebrate your birthday we do we birthday we celebrate you one celebrate you like unyina baby a wujina na
so what you say wobekọ wanim ade chi ade ese nyina no wokọ wanim enti ne yesi hunu wonna kan wobedi na mako ukra no hwe first no hwe womfie memfie na hwe woni padua na hwe ade a na wutumi ye sese metumi ye sese wuntumi nye kakra bi ne mabre kakra bi wabre efuru wo mo steps me na me ti so first na me di ahoden efuru woni padua tum se woni padua nya ye enso ade chi na age ni bi be ka ho no wutumi hu nse woni padua ma dojo wada kra se wo sore no wutumi nsore hwa nkura hwa agro mu bedi ni wo fie ye ka se ye ni bi 10 minutes kura this ye free talk obebre aha ntini nyina no ish ubedu birthday die tie wo so ma wani jenso se wo celebrate your birthday ne say ye wo obi na ene wo ye but wo die nyankopon aboa wa ma wanyina ba bedru sese eye but ni nyina ne say ye behunu se bra ye di awoda no na ye ben ye wo wo fie ni bi beka ho no na wo ben wo so oti ase ti sa pepe na tie we benyansafo obetie no wada adwene ho na wahunu sede obesi abona brabo ede afa medin ede Maa Akos aha Akoma 87.9 FM program no ye frɛ no Akoma mu nsɛm usua ne ma bebre ewo program yi eso ye ma wo sere ye ma wusu ye ma wudi abreho ye ma wanege sa pepepe na program we say etie eye pure natural and grow fine mojadro first story wonom and asasenya yede ebrewo akua ene yenya yenuaba Gloria ewa hasen Gloria me pacho wutinwi ne fakọ wachi kakra aha na say me hu anim dua na no wode ba ye no me hu ne yie asa wakata so asa aye dududu bi say me hu no wanim ye na wanim efe na no ye program no course amenya ye Maako menya Gloria number Maako Gloria ho ye mfe Maako mpesa na say Gloria oba wode ne ha na ba ya na obepe me ma oba ye wo kan se wo pepe ma ana wode ne ha wode ba wishia na bonten na wosene pe no ote ase ye ma wa na me no menye mo ka na brofo sen hook up who and menye me reme hook up ene se mi try hook up on anya no yeah me menye hook up ana de pimp pimp oh okay menye hook up ana pimp hey ana pimp for my bro for say free me ye metu ya ka na meka no menye hook up ana pimp aha intino wo hie nipa no osi ona no mi hu ye mefime ware wa fa ba se me Maako me be kodati obi dia ma wo entre wo ko hunu ni true ka na abeka se Maako da de ba na ne wanya me be ha bebrebe nsafa bi meka ho okole ye so kra dia ene no ano okole ya o madam asi o ka hwe nchiro enye de ene Maako ene oba na ade ne maame no ena na nse na enye na so oni nsuban me siesie awade me solve problems me nche kunu ne yere wo na atete ni wo fie enti eglo ene enti wo pagya tunu npa kro hu yi a wosia wo ano de boso bia na mfe mpade so wayi yamra Maako Gloria bai na obaye no ose teacher ni bia oti wo mu fie ofrefori krom na ofrefori krom teacher ni bia oti wo mu fie na ono han ne dan teacher ni han dan teacher ni han dan ono so han dan na teacher no na nioma nkoyie obohu na teacher ya bo obabi ama ho onsi ne nioma onye dai na teacher ni di to na nimu so Gloria manager ho enti me pesa me na wotena enti Gloria ne ba ada na obaye no mo hwe kama pa da na obaye na wode na asem beto ye na asem beto akoma mu nsam abadwafo animu no na Gloria kan we nyina se enti teacher ni no anka se wo yere ama kakra obenya ode no aduane ma wone ne ba ene ho ko ne ba kra na sika no aduane no agiso ko free no abenoa free no ade abenoa teacher ni na di edi ni nyina teacher ni ya friend saying Gloria ni ya friend saying Harrison Kwabena Harrison Kwame Harrison Harry
afe de Harry ajeje na afe Gloria boa no manager nsanom akwafa ne yira ba na ho ye afe wie na afe na wahu nse owoyere esese wokofa ne yere ba na ade a na ye Gloria ya nyina ne se wokofa woyere ba ya kamenu na tifie ka kire me obey me yiri niye enti Gloria mi ntimi no ntena biem afei de wotumi fa ne yere nan na ode ato ne so no massage ne na wahu Gloria no afei na omu yi na hie no massage ne nase o massage soro afei no omu yi mpasere ase wo mo twetwe Gloria wo fie ho wo so kra aduane ne nioma ama ne koje ye no wuntu aka o onu ansika e na wode ye wei na Gloria de bai na mako wei de wo se na wo Harry siebom yenu prensa so esa de what be da wo se akogu ne ho animu asesa aka kire ne o yere se yare kra wo na asesa aka ho ensemhunu ni nsamfo sabda na wudie tafri mu wo hu se we nyina wo ho enti kwan be na wo de ne fa so no enti Harry ka bia Gloria bobia no wo betua ampa Maa Akos oyo Harry hu me se ne na bu mirika Maa Akos no de ba eno ani se wodiri mi ka papa ai ofori krom he ya to bu eduro ene se Gloria ka Akoma to yam na Harry no de baba Harrison efo teacher wode baba ampa teacher di sika na ba ene kura me no wode aba eti Gloria wo sika no enie som eti Gloria edi asam na aka ma wano so na kasa kese mi ente die di kai Gloria kasa kese na da ba jai na wani abre pa die di kai me de radiasi because say nyame anka na Akoma obi ho no ma obetwe na onfamba but aha de ode ba ye twene de ode beba nyame kai etosu mi no so nyame nhira Maa Akos eni na bedwafo eni atiefo nyina mo amoka bi ma mi nyina nyame nhira mo because aye mo ntina metumi aka se bia me bo no nso wan fa ma me by nyame adom me de ba ye no so maka bia ma me timi ka se nyame nhira obi ya okay ya da se papa enti dia na wo ka che obi ono so what problem like ote ono ohunu ne wanye okay dia me so metumi aka ne se o problem bisa na sa wontumi wo ye wa afamu de bia na se nipa no obeso obu kwase a wo de ba Maa Akos ana so de ba Akoma efema Akoma mu nsem na omoka ombeka bia ma okay ama bibia wie pe ya meda se papa Gloria sabe ya wo ko edie ni ye besro wo ye very nice girl ene da ho so ahuno dia wa ai dia wa ka no osuro so ohunu so na osuro ehunu nso ehunu mprenu why ti wo ko no mema ndi ombeba but ya hwe yie ne hunu di obetumi aboa wo nya de obeba obehwe wo mre yeso sa Gloria wa Akoma pa Gloria yo ba pa Gloria nsem chese den nsam ye oye boafo a enti no oba be tete wo no wako yenu sese de wusiti enti no ya menso be ma won so boafo no matimi abo abrabo no Akoma nim na that is a wedding ni dru ha ya ma refie my invitation ya be ba be boa why ene me pa so me fa akwanya we so aka say ameboa ebia next year January next year January oba ware on ya me ya duma next year January obi aba oba ware I fodondo invitation be yo ya ntamwe ya be gina mu wate ye dia ba be abeta wachi no o mahunu se won so won crofort awachi wate ya me enka ho okay kopim se sada no e bedru ya me nsha papa okay yanko na fei enti no ene ye ka no onua aha no de eya na enya num dwa ye nuanum fidie yi so ye mom se wo problem wo how ye nu se yanko pon no ankasa obeboa yen na yenso yetumi aboa na ye yi wo how no de afri ho amount insa pepe na enti no se bia wo ba bia wo hwe me Ghana all over the world obeyi wo channel de amame
oh my Ghana all over the world so wo Shannon so Emma me problem bia wo your bar wo your bema wo your wine obi na ACCU bema bi na ebu kwase a wo ba bi na ebu kwase a said ye tie bia no ode for wasam no bra na yentena se na yenwura ntokuro entwo no ni manchwa bia mu na yenhwe na yemfa emwa intino se o ba na se bia o fom kwan o ba na o pe direction no na wode Akoma FM ha ye wo Kumase askwa ye ne Kumase mo main gate no na edi enhwe ni mo wo fresh 020 3933588582 sorry 020 39335882 and 055 26 01529 055 26 01529 and 020 39335882 ofra producer ebe peke na ono wedi nkomo kakra na fe wa ma direction no na che say onso wedi wani akire ha menua bi frame free Naija na Naija ton die okay menim die ntia wo frame ba da bia na opeso contribute to the program no intino edru ho a wedi send a message no test me na mean to me and can kaima also Maa Akos, please can you show me the quotation who na kai ne suanyansa mate evangelist Betrasia obeka na odi achiremu wako kenkai yami show yamra fie ha na no na da bempua Monday no ena yani yenua ba Ezuma Elizabeth atwetwe nkomo na ofri chachiman na ebaye na enkomo ni nyina so ekowie abrantia ye frɛ no kwadwo fodwo na emom edi adodo na atade frɛ no eye de emba power emba ye ne di nkomo ewo phone so na wo hye ye bosen ne obeba no kwasem wa kire ye se wo ye bema sabia so sabia nyado ene ye fiada nso de me menya ka kire mo dwan so se bibie tumi so ya se enti wa kire so ye bema sabia so sabia nyado Twin Towers hwa ebo ne nantamo enti enne waba ha ya hwa ni brofu din ba ko de Twin Towers enne waba na waba ide se de tie bia no ye behunu ba bia susuan ede bote hono ebefa Lizzie memwa na pom te say na wo panado ujiri bako kakra ye kura mo enye bako sa em ka sa bibia to de o em ka sa aju o enjo kra na ehuru kese ehuru hono ye be wi na ajo so ti ase bibia be 5 Lizzie ena no wo bai ebia na adwoada no obi antimi ahwe bi nenne ene wo hwe bo wasem a wo de bai ne tofa na ye nto sempa ema emba power nano dwoada me de masemba ha sema me de bai ne se me kunu emba power o sisire me nti matutu mania me hu bebia me mfa nko eni nti na me de aba ha e de aba bedam na me se me de aba ha die bibia etu betwa esise no na ye pase ye tie mu nsam na kakra bi na ne wanhwe bi etidie nti a ye kasa asem yase na emba eyina no enkwe de tiene se dedi kan menete obome de to su mienu misika nso akusa akodi no ho asisi a ma wo manya be we chechem kakra skam mu ana se skam o menete na e bia o ye me ho ade wanya me ho ade ke tena fie mienu na bibi se no abo se wo di misika ma ye nchemu kakra mate menete na ase mprantwe ye be wareye ye wareye babam na abrebia akasa se bebe bia no obome ba ku mienu miensa enan na sense misika nso asa kodi no ho a se mi hins kan se pese me de kokwan so oni me agreement se nka me wuwi na me ka se me kokwan so a
or the misca bedding, a be mammy. Okay. And she said, my friend, you are scanning your day, Emma. Okay. Your nimping for being Martin, I say, I can scan once a man, Ben, Premier, some 9 now, still a scanning your day, Emma. Nam says, I am the beba. Now, Marshall, I must mammy. I don't say much hour, Rihanna. Bachan, a jawary. Bajai. Bachan. What jamba? Bachan, my jan. Ah, Quameso. Medicine Akoma. Rebang. Cuserano. Was that a shame? Bachan. And I didn't send a Bachan. Unquan, the coin. Bachan, me babe man. Ah, I don't obey on what you know. One about Abemo, no, Behuna, no, Behu, Penny, Behuma, and Papa. Okay, obey whom, Evans, on be whom, Evans and Papa and Mammy. Now you say Papa and Mammy, no clump, no, Pemmy Masha, Caticate. Intimacy, person measure when my own mubia, one person be woman, intimation. Men person me ko na me den sanu command say den tina man fan command ma me na say papa na me so na papa de klo den kan den de wa chiri kakra na na ma me de klo de on de ben ye hunu yayi ansa na metra no hansa na makọ ono emba fio na metimi den sana command nso me fan sana command on na ware me on na ye me ho ade nti ono na me den sana be command nti me den sana command o say on den sana on de on so mu na so on so mu wa so mu e da wo dem na me dem jagu na me dem ba Tuja santo demo. mba shan Any when you have so be jawade fa. mama nya bre pe se me ho hyehye me Ada me ho yira me e de na gu ho ahwo hyehye wo. bro no doso kasa fini doso E bit sen. Cheche me mu. Otimi didi matem se me ya shawani Jesus. me ye jimifo me ye kurasini ma me ye jimifo Wodo ma meka ho. ma me de oklo don fa ne nya hwe se me frɛ ma me sesi a hwe klo ma me de obekom klon pass ne me on fa ma me nya hwe e se ma me tie kurase nso anya klo ma me na wo me na wo hu me a wani gime ho de ma me te sen kura ma me na wo me a wo hu me wani gime ho a waware me on fa ni di ba ku sei e ma me e ma ma me nso me de me a me ye oba no asedi bia se me ye ma wo ma me ene wo nuanom no me ye nso emba fo bu ba ku sei ni nyina ka na me sei me de aware me nware bi sei ware be ware a abusuanfo mu ana se bia okunu a ne te omu abusuan mu no enhu hia se me ware so bum se me jibifo bi na wobenya me nti na enhu hia se me ne betena ma Emba timi jira wo ma me anum di na tem. ma ne number wa ha Oba me pesa wo frɛ no na wogu wa kofi kuma musuo ni nia ketwa no so kula ono so di mame atem o di na tem basa Elijah o say o di mame atem basa oni na chiriba oh bisa no say fisa me ne tina ye ne mame o mpese mo frɛ no mame na me ni adanse say me fisa me ba na o mo kwam say me bi ma no kumba adi ni mame atam say ma kan say boni kitu bi kumba fa na mame ho a on kan nyina ye hu. Is it so I not to any so? Ma, at Kabibi wa first a TH and Kameka. Bibi wa dear chi. Say mania TH and Kameka, say at Maniswa and Kameka. Is it one year boy? Ah, ma, sir. There will be at it. If some young one person you mash me. Minyon say na makuma started na ehuri na makuma was so mani njekra men pese me hunu kra. Nti so de adru na ye wa man nkofrem. Onjai. Na say You say me dinner chi ama me hwe bisa no me yare me nya pressure ko da hospital aware no ye odo na say pressure na say say anusuo atete say me timi fi so abrebia na me ye me hyehye me nya hu say vun abedur pe na me ye ma asate na hyehye me say bia ode ka ba fia wo ka no ai say me hu say onya de ka ne ba fie say pe na me ye ma hye ma dwen nyina say ka me hu mi kuro mani ba je no da bi yare ho if se me kun be hu nipa anim obesere obeda eno ko be hwe eno ekumi no ma eno ekumi no if se obi tinche ba say de we kuni si ye de do ku si te de wo ye nipa boni ni is anya kro na mani me if se mani edin kakra ba say onye so me fa mani edin fa me maduma na me de ye me fa nya obi boni se me nipa beta me nipa boni de me mpa nti abri be me yire me ho se me mafum de bia me nipa asunje be den ebe ye ntem so me kunu de dabi ompe no apontin do obesere obeda fom obi ehun sampa emba pa wona na mo ya bodgin so emba pa so obedur fia tradition tuma enya kra enya ojeje nkofo ani wa abontin papa na me ko bodi mi pia abontin a ma se wunim na se wo okunu na fa se be okunu jojo kitwa bia obekọ koja okunu adan abe fa emba adan shame e se do obeya no ma wa kuma bese ebe ye wo ya obeka se eh wo de okunu nya wo santi no okunu onye be ma na se bia wontimi mmoa wo mi kunu be ye ma ohun sampa wo ne be ma nam nso de o be ye wo no hey
ɛyɛ no agye bag asɛ ne kɔ tɔ de nsa to sisi akyi no massage oku akyi ma ye wo ho ana dabi o ya me na yi kyerɛ me ende na man ka se me pe ende kunko obeku ni ho aya ama me na mmom ye beduru fie a enye kra enye e se me wu ye sei akola we ende o kita na ordinary ko banya dade a wotumi hu se embaba e na kita ni metimi asola ho ma che se me ye ntene nyina ye den ye kwa adwuma akola be so le osun embe betimi ahwe nyame anima ye nyina ya sum ni aja akola makola we sun saa on fa akola we da na wasa fa ma bonte se lizi bra be fa akola na akola ni sun me se emba aden o ye ne papa peja na o kan se akola ni sun o sun no fo na o pa no nti se mama magina o nja sun nti je me se jade me ye no e be fa akola no ma nwie ntem o sa kan se ma nwie ntem wo se atwia fa me so e de ka no ko na ma nante fom akwa adwuma anu wetimi atena ho anfe sen man fa se bia 2 years nie oba wa biem man pa so me nware biom wo boa ma me nware biom o e say ansem abrante we ka kire me pa me nim se we die nkanya ho pa ya madom we die e be boa me a de me hu die ano odene e se me tena se ya beba ho what did you say man pa so manye 31 1992 ja be wa biem ade nsu fa wa wonu nsu ya na ye beba ma bre wo se o keka emba keka nsem bi de kire wo na so ne tena ye ene we hunu sa ensem no ye beba behwe sa ensem no ne ahwe se be ma bi ka bi kire wo ba bi a oba na de he e de ama no ana yanko do emba bra wanim kakra ma me Maranatha ba ko no Kristo adwuma me na me ye na wo ye de me pa emba wo ye na ye bro no eno na ye de bro na de bro me no eno Kristo adwuma na wo ye no ne bro na ye bro na de bro me no ye ene e be hunu sa emba ye Kristo adwuma anaso wo de adwuma no aye e ma bro ene wi no emba yes madam obai woni no oba cho me no yo ena no obai obeka sai bebre ye frel ma asemu a wo kan ye no na enane akoma mom medie anane makoma sa because me be a smart pa na me no you can't play smart on me woni ne tonight edi na asi ewa ware ni mo abedru sampempenso yi se mo ye mo ho ade na meni ho nso nei ma betra ma asemo no ba choma ka se ni asi de my wife ready kan aka ni na eti afiri ho e won sam bi obeka ne nia wo beka eno na ba mi ehunu no kora ewo mu ti so ka se de wife aka ni nyina no waka na che se embro esisie edidi atem abusive words ya wo to ma no ne maamne mu nyina ye no kore enti sanya no kore de a wo version no ene yetie ne ye de compare ne ehu de ye no kore so songo nya o kana de nya de a ma shada se me bu me wife pen na mom asem ketwa bi na beba on se me wife o kasa bia ono aka se me de ni pia bonten a se ne mesi agege de so akrokro no ade no me ni bi kura me force se meta ama no na be ma de u na ma bonten ade achi a awes na yedi na bonten no edo so che na yedi ni fie ti se pia bonten na nka me krokro me ye bibia kama ye koduru fie ade ne si wo fie ho a ye duru ya na me buafu ye koduru ya na mani age ma krokro wa bonten ni ope bia ma ya ma na ye duru fie na me bua start fu dabi me ire ya one type as o di ni duru fie a se ni odi kankan no ba so kire so no o ni fie o ni car o ni sika nto be kan kire me se wo hwe na be ma wuntumi a wa se mfiri okọ o kan se bia na se enye ne da o se wuntumi akọ eno so maka no kure a kire se o pese utumi ware na o ji hu di se wo fie wo ka wo sika ene pe be ma bi asebe waya kwadufo ana onye adwuma na on pe ne brabo na o medi wachi o me yes madam na me mba metia mi mission na me kita me private car me dinam udi kan tra me private car mu ansana wo kura wo kasa wato kai mi mission na unika enti ushia me so na masimi fie kura wie di bia me ma ahan dada me timi fie anu ushia me so na me ye madwuma bia dada enti menim
ono ni sika na owo no ntino obaso kire bema se bema anya obia because ne ma na anu ada me pete no ka mo wose mahweni o maye mienu me be ware o obia papa ye different ana ma ware o nti ya no nyina wo fie na nkwara no se na me no mutie nti obi sa me wife yo be ka bi san se me ba fie na ne ma no magi obi kura atem da se lingua we kwa maka bi akira kura bi da wo fie o da bi ne ma no bisa no hwe se hwan na tua nkwara no nyina school fees apart from o ma mienu na chi o unua no mienu e ka ho anse na unua ba panyin no nso akọwo aga na adwana ja no nso ka ho bi e wo fie ho mu nyina me na me hwe mu nyina na bisa ne se ne ma no magi obi ata na ma bo obi seda me nya bi da wo nti ye wo wana nkwara no ka se da ya pase ye ko fie kakra ko di holidays ana msi yo mu betumi akọ di holiday bi ko mo nsusu sa ti me metia bra free estate na nkwara ko me fie so mo ko di holidays nti on a Monday na my wife frame me say emba man nkwara no mra fie na ba bia nkwara no wo no e bi o mo nko ase mo betumi asua de boni bi ana me ka kire se nkwara no me be ware o na omo wo ho dada nti wo betumi ne nkwara na di nkomo mo betie more than so mo betie me and besides omo aba me fie no me ka so omo nko medune se bia menye omo real father no enu nti na me pam nkwara na fie ho ana me se nkwara no mo pon bi omo ba adwuma mo wo nchen first ansa na mo pake niema wi amo ko fie na nkwara no so aba me ho nti omo ba na omo ba pake niema no wi aseda ma omo sika se omo ni dwan ko fie enko ya aduane na me ba na ba no na nkwara no fie na ya frɛ nkwara no na omo atena ase na ma bisa nkwara no se because yetumi ye meeting wo fie dan na ha mo a o maame o papa ye nyina ye tifi krom na o pese wo free fie ha mom na mo kotena ba bi die ntia na ye nhunu because bia na bibi ha nkwara no fie ho wa mi so mo a eti me ma chiri ba na o kana Elijah ana me suma se na nani buafo na me so onfa nkwara no nko nti asama nkwara no ka chiri Elijah no se omo ko na ye ne ya na omo maame no de ositie no okasa tu ma kakra bi na obru nu akra na me tu omofo me fra nkwara na tu omofo se omo nyai sa de no na enye fine me nkwara na me tu omofo no ne sa me yire ntia ase se me ka kire nkwara na se omunya ni omoye no na enye fine en na ye ntokwa wo ne me ko no me nye obi abisanse o hia me 2 years ni ohun sa me ne me yonko be ma akora gina bonten toto da me nye bi da ubisa na obeka kire wo ba se na ya be se wan kan no kwebu ma na wo de so braka so enye me de agisa what's not enye me de kura kan no kura de na bon so mani ne me kura de wo meka say me yire oyo ba ma ware no and besides me nya very happy say me ne betwetwe nsem enti wo de ne me yire pese me ye bia ne ho beto no bia no because me hu ne me nya me yire the last time me call police station ye duru counter say ya divisional police station tachiman girl no ogino hu nya no say emba queen ye na me say queen ye bisa na sama waka kire me pese no aka o say oba ukunu de onsi ufam kura oba bi ogina bia ojeje wo so meanwhile na on say da kura ni moda enso ti asema waka kire na no pa enura me wo ho na obi ba say wate me ne me yire case bi na ye no mama because ne yire se da bia se ne ohunu me ne me yire pa nam no me yire bi san so wo akra we na me gina hen o de me ba bi san so wo akra we na me gina hospital me gina na nchen bi san se ne na me ye nurse for no na wo gina labor ward bi san no sa me bua onie me gina labor ward wo ne o pe bia me gina wo saa kosiso wo wi na me kita ne na mu kura bi san no e wi blood e be na me di tissue paper bi san se me bua be ka kire bisa no well labor ward ko na be manager labor ward bisa no kopun so wo ye oh enti me yire no minim ne amenye no me ja minim ne amenye because yakoduru fie na me ka so olizi ade we ye nye ni sei o ma wa wo mo kra me be kra wo yi o mo akọ aban school na me se menti ase bisa no o kaya me se me man kra no nkọ aban school do mo international school me gusu kra panyin o wo ha me no wa dwene ho sa na me nya akra no papers Ghana din akra no free man no na ye hwe kwan be fa so ahwe nketewa no but minim ne me yire pesa me ye minim me ja minim biem wo nyi ni say e bia minim but e fie abonten ene bia wo ye ma nipa hu say bia wo doyere ana wo boyere ana wo jichi o maso na mbom no eye different semokofia ma sa pepe anya sa ne pepe internet na ma ya no ade a wota practice bia no eno ne ka ho ade bia o practice bia some daytime wo abonten edo so chen hours ye that night nti me ne wo abonten di nkomo ye niema bebira me no ade ani nyina ma me wife we nti me nim ye ntira o se e wo fie nya hwe ye wura fie a the only thing we do at home is ubisa na obeka me hwe TV me nim TV hwe ti ade ye ne fie an se ye ko ye didi wi an ma fa me shaba school
ana me Bible bi san da bi obeka mitimi ya peke na atkora wo fie me ne nkola no ne wo no ne yete dan ne ho table ho sa ye nyina ne yesua Bible yesua ade sa de bua me no sore midnight ne ye bompa ye but me nim ya me wife person me nya no the only problem am hu about my wife ne say before say me be ware no na owo guy bi a one guy no nam guy bi a na one guy no twi taxi oni ni nam say na guy no twi taxi etimi hia me wife no ka tem say guy no aye ne driver keke na guy ne so wo pen but ono ge be ma ware ni no die be ma waware when you tell me something while in the dream say nipa won kanokro be kanokro asunja ba no won kana pese wakana ne de yede no e sa me so minim kasa ye be kama na yede de minim kan aha nti kanokro ewom tv so na eti no me say na ma ene de me sro me e say me ti o program nti bi da say obi abodua na say ene de duabo be gine say ono onsure bible no titia so odun so mfa nye hwe onim se nyankopon abufo na emma sesi a nti yemfa duabon fa nginam na yehu na okra bibia bepia ba na gede wote wa kana wo hiri makoma wanu demba wanu dem mpesa na manema no kana okra na yin na ye hu ntoye kana okra na me de mepe no okra na mepe wo de fa na okra na bra o kasa wote se me bo wa kra wa na sa wonim de wo sika won sem tina ma eye me ya na kana okra ewom e be say wo yagu me so this is what is going on enti wo hu sa one guy na twempra na enti me ba me pa cho guy na was wore ne driver keke no me say that we ya ne driver say was wore ne driver o fa no kwa edwuma obi a watoka no se guy ne driver guy no twitiko se ka no na wotwie me ba na akwa mo nika eno ntira ye me wama no na guy no twitiko obi a watachi ma betimi afra confirm a kire obi a na guy no twitiko ana wo say guy no ne fa kwa adwuma na me say da frɛ guy no obi sana na me frɛ wo chiri ba na me frɛ na me say masa abaya e machia no me pese me ware no na mahu sa wona ne ta na mpa me wa akoma me yere me mpasa wo yes se sabre na mo twempra na munya nye ne ho ade even kra na yen start empna na mahu no a me mfa me ho nka no da a nkomodidie mu ne yedidi ana me ka ana guy no ka tere me say ono de sister no so onware no na oyire already nti won pese obeta aware so nti onware no na me say onware no de a be ma aba ne nchen so obeware no nti se otwe ho firi ne ho na me ne nante na o see you guy no ka you no wan twene ho look at something say yen sam we na kono na no kwasi ada guy no na san fa no ode ensa begu me kwan no so ode ensa ba mfie so ya na driver yes enora mama ye modua na ya da meje o kan o tete ma bla me pa ni gwasi o me pa ni gwasi itu ujiri pase boy na ye e de be ko wo fie ma me sa ko ma o e ma won kan no ko be wo bo ne pa wo to wo bo ne to gwasi na so wo kan e se wo bia agia mate ma eti de ye din tie no eti to gwasi mbodua wa ha enora na me taxi coffee no on guy no ene nam no mo apake wo ba bi sei etimi share da ma taxi no gina ben no ena me business livi ni pass ma sintina wo ye ne ewu ye nyina entre wani abere me so dindin eli pass ma say driver no nti driver no nti nti me ka wona driver na sama no aka cha me say mintumi ya me nko no no de one driver na na be na me so ne nko nante majawo pa ma o say sa one driver no nko nante ko mitimi fia me ye madwuma won so kwatena fia re waduma no so wuntumi ntena wo so na ababo me punu ma ho ma che de na apa wo me fie dia na apa wo me fie wa na ebubo punu ma nizi ababo wo punu ma ababo me punu ma ho ma che 330 more than 2 times ni na dan wa bie no wa hwe de obeye wo ho mi bie ba ko ba ya so be sesa wo niam na me so oniam de na iti ba ko pe na eda me dan wana na wo be fa na wo nyima no emfa ma no abonte sa o ba sa wo be wo se me tete wo mi jojo right now wo ti wo fie wo ti around no me ti abrafie state o ha wo ne sen o so be fa ne ma na fe mama na fa kwa wie ode ne niam akwa me kura me passport ne me niam nyina wo fie kura me nka wo me jai kura achew me nsi wo na no nya wo ne aka ya aka so po yiri na fe ya da na exercise yes me pe me yiri but me hwa se anka me yiri benya enuhu kituwa bi won ye oye ne ho more than say ye oye me no me yiri da me da so pe ne pa se ko se dia hu nu ho me pa se on tene ma bi ase ti sadie se ye drufia ongo ne ho se oba ema bema because bible akamene me quotation we kire na o se no de on pese obeti no bible se oba bre ho ase
ema wukunu na onno because twose maka wuti na yeme memi ti ya abofo ti ye nyankopon nti wo oba na opese wo kontrol fie no dia ebe dia yeye entumi nyeye eniema ben na wo hwe ni mo sei bia enkalizi beye wo fie ya wonya ususu se waya amano ya homaso na hantan ate se nkwala no kura bitimi ya asodini na wakasa me ma waduane nti wakasa o ma kura na aduane amefte na ma yes na ma frɛ lizini wademu metimi ne di nkoma na ka chense mesro de ma kura no nkodidi na baabi ye wono eye far from krom unim ye betumi asi meka otumi edi amakofa bo kura aserve akura na aduane wa betia akura ne sa akura no fa aduane ni so no nkoda next apasa me kasa kire sa akura na ontie me maka chense onkotie aduane no bi ni no wonso wa betia ne se fa aduane ko si wona da and what shows that next time akura no yan collabo say na metia no betie the only thing akura nim ni say me ma me ne kasa fie where final adenti na wasa eba ne sa enti de wo beka no lazy so man koda ni ntie but no de ono beka no enye ho yes which dey lazy bet chance ni yanko me lazy na na mo men shada ni ho problem gidigidi sa problem wa ni de wo o command fie yes wonu na ye tire lazy wonu wa ye tire ma emba wase wa ye tire se wakata ne so ma emba buo na minim se emba so pese oye me temelelo so pese menna no ntitia misu bra wanim kakra ni nti de abranti we pese meye no wonti atia ne fi e ma bi ti o mo kuru ma no me se dada mama nti emba we o ti we nanim gasi we oba be ti atia no we wonti mi o why na nim say de obe ka kire na se de obe ye no ma wonti mi why na nim gasi yeah that bit me say embassy who person will command the fear what's the only problem be our ma me say what the any say who person ma wonim yes and am say one me tie won say we are say esun de onyan kwasi bo bia obi o ha ye say adomache de obi ane ne de obi de afutuo obi de adiye e bi onu de ni de ye kasa kwan ye fa so aye nim kasa ye sesa nsem nya rade me so sa de no de me badum kasa kon ba e me de ye pa de oba sesa no kasa pa de oba ka no kre na make me bi sawa ya no kura say ma wutie me akukọ nini ma ba cho da bi wutie me me no sa ka se minim bi ka nya dade on se ka se me monta fo me hu bi bia me ba asem na fa nti ni pam no twa no ye ko ka ne se den ono na be di bem nti me sra na la pam no me pese metena na kwam se me na me akukọ nyino se me na me de ben de bi mate ase me pese me no betena bi but ye bese na bre bia no se sa na ti a na yehunu bibi say why akukọ nini like why abasha menya akukọ nini menya akukọ me ya akukọ nini kan ba we nkọ ne ntimi ntena besis sa mre we me ka se me magya na sitina cho say obe ware me das oda swap me nkọ ntimi ntena ho na che so bra ho ase wo nkọ ntimi ntena ho me bra me ma se pa we wo fie wo ye de oba asade wo fie ma me ye bibia ye bibia wo tie mo fie afa me tie wo fie a nkola o kana so nkola utimi di dio se frɛ nkola se sia o mbeka me pepe no fun o pa ye frɛ no o tibi di dinko dan enyo na wo mo papa papa mo awo mo klompo no mpredo se na o hwe o mo na ono a o no oji ni sika fini boto me ye adwene ma me de po makoma me ye adwene ma mo di no e na ba be kyerɛ o mo ho no o nkan kan okoro nya me anim listen o babla ekita wo no listen wani nya den no fa nkofie ma me fa nkofie o fa kwa ware mu me fa kwa ware mu listen ka me de kwa nko we nko ntimi ntina me ho ma o se adan nko ntimi ntina adan na me ka bibi se wo pa adwuma wo ye boafo but e bia na feel say okay me say me ye madwuma ana me wo me dwetre kakra bi nto wo ye be ma na ba na hwe na ntumi nkwa ntumi ntra kwai me bi sa me bi before ono ne moto no before ye ba be frɛ emba ente sa ma ente sa da man ka te sa nka emba nko ntumi ntina nka me nyema we akodi no nka ntumi nkodi no nti wo nya sa de no ofi ma me nya sa de no ma ubu no wo ye de ose ye ma me hu de me nka biom me hu akola eviri akola we mpo ye wo no bisa se wato atale ba ko ba manada akola we ehemachi na adwa what atale be na wata ma no ka kire me na me be fa na adwa kra ma azia ma dinu kofi kra me gare na me be no nja ta de mo stockings de bum stock ye de shem kola mo di wewe o ma because say oni sika emle sika so show to so pia bo tem ye fom ma o ti sika de ma me ye fom ma o mi amanim sei na mia miska wo me peska da ya don fama me pese me bisa no se efin se owo akra we wato omo ana semina oditi akra ni ma na odi dwan da bisa no
oba wo mitu ka na me frɛ na nwumere bi bisa na se me boa ye ko holy family nyama de mfa se fa se mabe wo no omo pampers emienu ene omo bucket mienu ene fa se seminar box ena wo toye na ntale seminar box do say ba ko we are sure na wo to bi wani ba ko afa ko mama me wa kura na so se me nya hwe ma wo maame ena me yi seminar ko ma seminar box ba ko me dia ko mama na so me nya hwe ma wo maame Frema, me pa no si foma. Nyesa na me kan de wa kasa na da me sa minim kasa. Anu na wo kasa no. Wahunu. Obi amenya hwe mama me timi so seminar box na ko mama. Me say de me kan no kra ti da ya mama ye den. Me kasa sa no. Me ya frema me sa seminar we o kan wa so. O didi mama ya atem wo. Sa seminar no ho sa. Ka ko abonten but o ma wo. Fie o ma fie. Bisa na say. Bisa no. Why den? Manwa afum. Bisa say if me net na. Enyu na dwuma me ma twinfa aka say bla. Bo ma ko homada na. Opo na ode mo. Ona sama ye masade entira wo misa me. Na mitimi ya aduane kura wo fie. Efre mu e wa adwuma mu se me pese obepon akoye aduane bi ne ma frɛ wo. Bisa me ba how many times am I wo fufuo wo me adwuma ade aba wa adwuma ma. Ena me ka me say nde why e bi da. Yes. Me to tina wa adwuma me wo fufuo twa bra wo da bia wa adwuma mu. Na wo ye de adwuma. Me ye nu adwuma. Enu adwuma. Ena wo fufuo wo adwuma ni. Me ye adwuma wo me ya me fie. Me wo table so a de tete nua na me ton nua no bi nso wo me ya me fie. Enti wo noa wo ho. Me noa wo me na me nkola wo fufuo no me ni nya na matwa bi kama na masoma me nkola na mo de abere wo adwuma. Ma o de bi bre me. Ni nyina ne se enu no ma. Bisa ne se awo na se ma obeka no. Wa se o ka amba ye na de wa bo. Be ye ni pe be. Madam, onye me no bisa no. Mi tu ka se na me frɛ na nwumere na me se lizi. Ye mpie. Ya ko bisa no omo ne se na mi frɛ na sika 3000 is gone. Ono na te wono bisa no. Me free so wo akora ko be wan ya me ba. Akora ko wan ya nso ono na no tom. 3030 million. Twa me ba. Unza akora wo se wa wo no ko wan ya unto seminar da. Unto omoda. Lidi 3000. Lidi. Me pese me bisa o se. De na me be fa na na adwa wo adwuma. Me be fa na adwa wo adwuma mu a. Me dware na me de ne bere ofie na na adwa on sha atade mo no. Ye fese yi streets ba. No on sha atade mo no. Na streets ba ko na hotel. Na so se me nto obi da. Nti me kire o single one kra ma ye da. O le be si na no. Akoma sa na ye o yi tu fie. Man ba cho bom Akoma 20 cedis. First no bom 15 cedis. Ma. Oh, tie me. Akwa de a wo de to ho. Enye de bia. Ma, na bisa ne say apart from me no. Bisa ne shop na me ye ba fie. Emo ni anwa no bisa ne say me bo a. Me ba ni fie on laki emo. Why ye bi pen? Yes. Why to bi pen? Yes. Na enye te bia. Ana wa to bi pen. Wa to bi pen ma. Wa to bi pen. Ma hwe se me ni nya kasa kulompa nkola na chop mo na oti wa. Wo kasa denden se obi a me enwe wa ne ko tu. Me pa che se first no oto but se a season on a season crab long time. A season ye no wato akache no akohoma ni mu anasa de no ma on tu mu. A season ayana kore me ntu mu ayana kore na mum ne ma ne ba asa ne se won se me yirete ya bi se wo ka se me nta atade kora ma kora da nso bi se wo se ma ebida wo se ne ma me nya no hwe nso o ka se bronya adwuma ma se da yi seminar box ata ponche aka ho ama e de akosahwi ya ka akosahwi de akoma ne ma me no mpem ma ebida aponche na de na me nya biem na ye se me nya da ya ne ho klompo ena o say ani ji aba bronya so didi mama me ne se bia kwa ne ye ekwenti a nko be den ko se o nyama bre meba sobo ani ji aba modidwa ye de koma ya se ade ne si wo ho a de petwa ko bem pa ma hwe me nua baba ko okuma se sesie e betimi afre no adansi dinti da bi o de ka ye se ye no kura ono mo asemiti ena emere bi obo me no na me nua ba ne se won te asese oboro me saa nti ono me nua ba no ntokwanto ko omutima one nteme nye den enye fine nti ye free techima ha ye ko sahwima me wo no me nua no so ogo so nti ke duru anka e be fa me nua na den akwa se no se me nua ono nye fine ono ntimi fa na ntina ka me se ka na ye me dede nso ntimi fa na ntina ka nu so obe fa kola we pa de na ntina ka me den obe ja ka na sia asase ne cha ye den akwa techima nti sa me nua no ho ntokwa na ye kon ya akopem se mma me ba mu a odidi na tem no ai munua na ma nkofa na nko no ani mo de ne ho akasa yes ho ma me akura ani ma ne kodi na tem ai yes sedienti
because munia no ne wo problem na wo bia mebo wo bia wo krunkran no e bia kasa de ene se mu kodru ho kosi ne ho kofa no kotra ka mu yes ade ne ko ma me akura so mudu amatwam because ma ko for munia no ko for ma me ti mu di ayade no ko ma mo ma me a ye ni ji asa be fi munia ne be ye de wo me ba Fetus bamboo toilet roll pampro ene de aye harsh chemical bia enemo brown kama wo bia to me use Fetus bamboo toilet roll woni fie no office wo man e wo boarding house no ko school ma wo mu bi na on fanko wo pe bi atu yankran ene ye no frɛ 030 2224843 030 Kumase ena wana wo Fetus etu akoton anampodi agu fie na mo use a frɛ 0550 000 0550 000 Dr. Mafo Friendly Table Center. Doctor say ehwa ya wo fie ntimo ware. Enfie no di nkɔ fie du nanso awo no ayi musuli ya nesremo. Dr. Mafo se bamodia ekunu eno yeremra oyere eno ekunu mra. Mo ba sade etie bia no enura ye de beye mo no se mudi so na mo no na mo ye ho adwuma sade se na fata. Enyi se ne beba mo ba wo ama mo ankasa mwakase ohoi sanso ene bi ama wo nenso akoda no wontume enante Mr. Doctor se bomodia ne bro bayi na duro abrochimemu regions ne ba bia wo bia no Doctor se wontume makra no a wodi aduro no ebebrɛw ama wakwankyerɛ mo bɛyɛ ama akoda no sabi ommom fom biem na mom obesɔre na wono so anante ayɛ ne mfɛfoɔ ato so srɛso ate bisaba ase Dr. Mafo ɛhɔ no wɔ Oben Presby School no yafrɛ Dr. was 0244 411099 0244 411099 na yenkona na ye bi se bomodia ne bra huhum nsam eduabo Black Covenant anasa huhum awade se de tie bia konfo ye bi se bra wa agona saman faka ewo edum ne kosi afigya ase ana obetimi afa bi was afigya ase wose wo kɔ agona sama ye bi gya hye ye besiu ena no na ye bi bai no so onye na oyaza ne mom no oba obeboa obi agi usika na so so wontua na ye bi bedi wasama ma friend 0243 134535 0243 134535 na ene no eni enkomo Emma. Yes madam. Baby bisa say aside the awokai say ya no kra anasa ya no kra eno no ye behuru say bia oba no opese wo commande efie da we you be ma yo efiri wo no edi ebiem ena enkoyie ewo Elizabeth ho. Okay, no kra nie die we sad no pa through dia Lizwan said any other problem bia meaning. Oh yeah. Me ho problem bia nya say bia asema banti na me betwa ntoragu me yire so da bi. Me hu ne ho problem bia but opese o control fee no. O kire se me wo ho no pe na ye me hawo. No pe no obeya kura maka che o se metimi am wa ye be take responsibility of a man no. Ya wa abo wa ko ho matua nkola school fees to school at to papa. O ka che no. Maka achira nso apeso ya di anka me edian man ubetuma ye we nyina me kwa adwuma ba me iska bia no ma bedidi ma da form dia na me ni problem nsa ni odo ho na me yes madam Nani adenti ena wakuma yo ya hunu ensam no akeka no anu onim kasa pa hunu boya de ma ahwe amewu ase no mafiri akwa se yo keka na eya me je dodo eya me ya pa ne se no kweta ho pa na me wose won command fie se de wusi kan de de sa no won sa wo fie ena wusu subai wa bontene no ema ye wo mema bi se de be me bi ba gro de yire wo pa bontin achira ama fritechi baba no ka ena wa furu na wo je fritechi baba ka no kure no hunto en ka se bia tru na wa se me ka che se ne man se opekesis wa woni odi okoso aye se ya wa na wo ade na enye no kwa wo furu ka se madam o man chance o ye me seeamentina program because opekesis mempetro emba mempetro woni mi se wonya obi kese wa jiwani ya bi wenya duabo o se wo furu ka ne bai o se wo furu ka na wo titro gu mi so na e se da want to tell me some furu ka na me ban mi na wo furu ka Lizzie Sika abedu ho say asat now there aka 8500 chiremu o se aka say 8500 o se chiremu okay Mishia obai na mekita
for. Maminti. Na me kita car no. Eduru ba bi na car no jeje me kakra. Na ukura private car na say company car. Na me kita private car me car ma to me koto no tamale soja ni bi wo. Enti Lizzie. Hey Lizzie to boase. Lizzie to boase na adai. My bedi tro do. Me pacho anye na collapse me sa to. Na sama ya ka dia na maka to boase. Den na maka to so. Na wo bo sa no ta. Wo bedi tro. There be embedi tra. Papa embedi tro me fi bien ni ho. Na me ba okay me ba etro ni mu de he. Na ma ka na how pa Lizzie. But me nima some crop but mami ho asam pot ya. Waka ya wo feel sa no de ya ntro kese pa ya wo bi betwa e wo life mu a e betwa mami no go say aka 8500 no one tro no wo entina wasa wo kwa no to bi na wo kire mu wo kan na tro na mbe no problem ya sama mana no nsi na ye bi sa no crazy sika no aka 85 wada na be kire ma ye hu sika do oji free wo ho na fe wo be kire de wotua ni asese ya wusa ka 85 and say eburu sa emba yenko same me home wife no na me use me private car enti me ne me use car na eduru ba bi no na car na start ejeje me kakra ana me ka se car no meton ho na wo be ka kire me se okura wama obra biska wo fa biska e wo yeji na se on to car ma na wo fa no pese o de car no be ma da bia ofre na o ye wazan wo dada ana me se da bi entume ma ne sa se ma be waro na oba me no obo brabom opejes ka kese we dia ma wo fo yeji on to car ma na car no maaye ka nso no me die isu na ye yishi nso se me ho kire me kakra won so obe e wo se me renovation bi wo fie ana wo si okay ene ebe ya me car no menton tina me di for say bomu ana obi ba na me ka kire ne se price na me pen kura me nyanyan ana wo advice me se ne car no se jeje no any price bia ni pa no de beba bia se less 1000 and 2000 kora menji na mani mmere na menkoje sa aka we no mmera na ye nyusu na me si yo mate eti me ton me ka no ma sofo bi okuma se ya akora me ton ka no ba den 8000 na me de ma sofo no eti me ton ma no wi na me je wo fa no number na me frɛ wo fa no na me ka chen se wunu aba no waware oni be ma bi na ti o mo bobrabom enti ni sika odi ama se fatoka no me pa cho ka na wo seba na no ofa no se me yiri sika o de ma no 20000 no entumi nto ka na ope no na me se dabi ade an ka na me yiri pe entumi nto afa me ma dele ka sa abre enti metumi anya ka bia me ne me yiri be yisu na o ka kire me se Monday one me yiri be kasa ti Monday no night na me ma me yiri pressure so on frɛ no on kan chene branch me ade chi Tuesday me ba yeji go me be je ka no ti ade chi Tuesday no na me sorry anopa na me je ne ofa no number na me fro ka na me ko yeji go timi kodru no wafa no hu sama ba no me frɛ na no wadoje me frɛ na no wadoje e na ofre wulizi ka kire wo se ka no nyanye ready onya nto ka bia enti on kan kire ni kunu se ni kunu samra na otoka na wode beba ofre me na me bufu ono wulizi no se so odi no wafa na chi se onya nto ka bia me no na tia wari asese wa ya adwuma na odi scanner ko ma wafa na ono nto ka na betuma agya na man dia ene me nso me ba mintume ntra won chensa mo wakọ homa bi nsa mfa okadada bia me nsa nkwa adwuma kwa akọtena me ba bia ade wabo ni dwetire yes wa me say wabo una abo ni dwetire ma na di ya adwuma ni yes kana oba ye no ma me so asem oba ye no wo bisa ne se ni sika wa ye dwetire wo de ye adwuma enya asa sika se na wo fa no na bo na wo bisa no o me bisa no ma na ka kire me se nya no wo fa ono me sia no no akra di kan ka kire me ho de so what me ka because buy no ba na ye na adwuma da enye hunu papa enti me ko fa aka no buy enti me friend e bra no esa me da chrome for the first day no enti ade chi ya lizi ni nua ba ko san ho ana me friend lizi ni nua no de minim no ana o ka chem se ni nua no ba bi se me nko no ho ana me ko ni nua no ho enti me ko duru ye no na ka bi apake astra bibi number plate kura nim e wo dua bia sesa e wo fita magazine mu ba bi na nini ana ka kire me se no wo fa no ne ka ba ko ne si wo no na me so ene e be fa carry yakọ ti me ka e frɛ na wamfa na nini ana kire me se ne yiri fie wa ha na me ko na me ka kire ne yiri se na kwa akọ fa police fo ma be fa sa aka no akọ si police station se ne bra no wo fa na mfa ka na amaye na na yiri frɛ ni kunu no wo fon so
to ɔno no mom na di nkɔmɔ ofon so na ɔka kyerɛ ne sɛ saa kaa no ɔmfa ho safo ama me na memfa kaa no nkɔ ɛna ɔde kaa no ho safo ama me ɛna ɔkyerɛ me baabi a kaa no pɛpɛ so na mekɔfa baeɛ nti me ba koraa kaa no bɛsɛe wɔ kwan mu ma mepɛ kaa me yɛtwe kɔɔyɛ yɛde kaa no baeɛ no almost 2 years nie yɛtumi de kɔ trek ɛkɔtɔn lezi no nneɛma ɛno a na yɛde kɔ akra akɔfa nneɛma baabi ɛfiri sɛ nya kaa no de baabi a yɛkɔ biara kaa naa na yɛde kɔ western regional akra wɔ baabi a kaa naa na yɛde kɔ nti makita kaa no bɛyɛ 2 years nie me a na meyɛ kaa no ho maintenance meyɛ biribiara ɛna mebisa one day na mebisa wo me yere sɛ kaa no mepɛ sɛ yɛtɔn kaa no me wife meka kyerɛ ne sɛ mepɛ sɛ yɛtɔn kaa no ɛna obisa me saa den ɛna meka kyerɛ ne sɛ mede wakɔ training wɔ kaa no mepɛ sɛ ɔhunu kaa no twi mede no akɔ training a bɛtim sɛ kaa wei no ɛmu yɛ ne duru ɔntumi ntwi nti mepɛ sɛ yɛntɔn na ɔntɔ automatic na ɔnyi so ɔbɛtumi de afirifie akɔ adwuma ɛna ɔsɛ wate ɛne yɛntɔn kaa no nti ne yɛgu so a yɛbɛtɔn kaa na ɛna ɔka kyerɛ me sɛ yɛbɛnya engine problem ɛna me sɛ ɔma yɛ sika no yɛnkɔyɛ kaa no ɛna ɔsɛ ɔni sika na me sika bi a ɔma wodeɛ memfa nyɛ kaa no na sɛ meka sɛ yɛtɔn kaa no yɛtɔn a memfa 12,000 ɛwɔ kaa no mu na ɔno de 20,000 na ɔde tɔɔ kaa no ɛno a na ɔpɛ wɔ kaa no sika mu ɛna me sɛ ɛnyɛ problem eti beside that na me yere no wɔma me sika already a na me de yɛ adwuma no amount saying no wɔma me 5,000 and you didn't kind yanko ɔma me 5,000 a me de yɛ adwuma eti ɛno koraa no wɔamfa sika no anhyɛ me nsɛm ɔno a na yi sika no hyɛ ne bag mu ɛne yɛkɔɔ baabi ɔmotɔn na wodi guy requested 5,000 for what okay saw the yɛdɛn na ɔde ma wo meka kyerɛ sɛ me ho akyerɛ me ɔmoa me kakra ahokyerɛ bɛn saa te sɛn na mede wura ma adwuma mu adɛn na w'adwuma no wo capital na ayɛ dɛn na me capital anyɛ hwee bɛwa ho sɛ na ɔrebɛwo no a mekɔfa kaa no bae no na baabi a ɔte no sim sɛ dan no na ɛnsɛ da nyɛ complete saa ɔno no fie ankasa na ɛnsɛ da nyɛ complete eti me ma yɛto apron ɛfa fie no nyinaa ho before sɛ ɔmo bɛto mu tiles nyinaa me ma ɔmo to fie no nyinaa tiles me penti fie no nyinaa penti hall penti baabi ama no ɛna ɛka baabi na ne plot no yɛ half ɛno yɛ wo a wo sika na sɛ yes me am sika na wo de yɛ lisi sika na me yɛ ɔno ne sika na saa nneɛma na no ɔyɛ wɔ fie hɔ na yɛ ɔno ne sika ne bɔtɔm sika epun no ɛndeɛ ɛyɛ ɔno ne sika paint no ɛyɛ ɔno ne sika okay na tiles na wɔka ɛndeɛ ɔboa ɛno yɛ hwan sika ɛne yɛ me sika wa na de ma no bacha me na me tɔ me tiles okay edi gu hɔ ɛna ɔmo bɛto yɛ enti wo de yɛnkɔ no one say first oje 5,000 yes ɛna ɛtɔ so biem oje say 5,000 ɛna osanje say 5,000 ɛna osanje say sim sɛ mede 4 times ti sɛ aduru 4 deɛ nti 4 times nti na yɛ 20,000 yes 20,000 no woman no wama ne mu say 20,000 no sɛ deɛ yɛ calculate anka mama no almost 13,500 but me and I say me 2,000 there that's no dia chen me nje say sika no one man 13,500 yes sika botre ya wo de ba no ana wo ye bibi ba no e na wo de tete ye me pa cho me ye bibi ma no na me de tete ye ma mi wura de kwa wo ye ba no a wo de tete ye ni fie ni plot na ye half plot enti odikin si boys quarters the next boys quarters na osi where the next person no plot mu kakra enti nipa no ba na so wontia so be bubu dan na to agu ana me koso asem no sementi asem ani mu buntungu ti me na twen amanso kora kakra me kwa hemfie no nyina before ana no koda din enti ne dan na o na me se o me ya dan na mam eti me gusu kora me ya dan no ya na me twa blocks me wa anwe agu me fie bebre ana me sa anwe mama to kensa me no mo ye adwuma no bi ekosa anwe no firi me ho na mo de aba ho aba ye adwuma aya to dan na se aduru lentil aya lizi dan no lizi dan no me kwa dan no osi no normal single bedroom ya but me ma esi ni be ma create aya toilet and bath nyina hyem e de amano a eno so ye wo awusika me am sika wo awusika na se ni sika no na wo de tete no me pasa oti ase ni se aya me am sika na agreement ya me ne call ya odi sika no ma me no eno ho adwuma na me ye oni ne ko agreement a me ni lease no call ye ne se biba yes
Lizzie Ma. Bra we di sika no ma no. Moko agreement. Man pa chan. And say. Person me tie fi wa kaso. Agreement I men na kwa ne say. Ahyase na menya mu ye klompo na kan say memfa misika meka no die ho. Na emfa nya adwuma. Na me say debi. Memfa nya de adwuma. Emfa nya nnu adwuma no. Ono na adwuma no. Ai, na nnu adwuma no eno no ekọ fast. Fa wo dwetire na obate wo na. Ai, memfa meka no ne die ho. O kan because on ne bi ntimi say da memfa ma no. Ogusu kan na ja bi bi oba. Me be ye mmere azese mitifia me nkọ adwuma. Na me say sa dia mate. So me face kan mo dia mate me disika me mo. O say wo so wa betra fia wo nkọ adwuma. Ah, say me nyime ya me wo ye no. Ai. Me wo ye no say me face kan ma no. Na on fa nya adwuma. Na fa so a ebe basika no so no. O de be ye me den na o ka ho asem sisi ayi no. O de be ye hu adwuma. Na say eduru se me kokwan so a me sika 20,000 na akokodi no ho no. Wa sa dan ma da den e di ama me. Na se nka bank klompo na ko je bosia a nko beti ohun si ho. De me pese me hu agreement no ano no. Say agreement no any say sika wo de ma no no. Wo de be ko wo dan ne ho. Anan fa so e beba so no en wo de ko wo dan ne ho. Fa so beba so no na de be ko dan. Let us say agreement no to say agreement no na say sika na ode ma me no me de ye ne dan no ho adwuma ono ne o ka kire me ne say me mfa sika no nye adwuma. Oh my god. Na me mfa bi so nye ne dan no ho adwuma ma sa agreement no ne me ko ye me pa chu na wo ka kire edru ba bi ma wo ka kire de say yes onka onfa ni sika wowo ana ni dwetire no e me hye wo adwuma nim na enu adwuma sika wo mu forbid but then do dwetire abese me adwuma ne kora wo nyem ne kora me nko na me kwa akra akọfa ne ma bero enti da bi bisa say wo ka kire no sa ka sa ankyere no da one ka sa ankyere no da for sika be se no dwetire na me misia na me yem adwuma wo me machines already misia wo no yanko Misia no na me yem adwuma dada enti minim ne entira waka atem se ma ye block se ne na ne wo ye wadwuma me minim se obi a wo ye na adwuma de like unso adwuma wo ye no wonya afaso so you save won faso no e wo bank se be ya da chi bi se wadwuma de kwafabo a wo be se Jessica wo de be revive adwuma no so enu adwuma na wo ye before a wo be share lizi na wo ka se enu bi na wo ka dada enu bi na wo sisi wo fie dada and all those things not to say ekoyie so eyedan and wadwuma be bo for because minimum say waka so obayi so anya akwadwero ono so ye na dwuma ya wo kura ni sika so on no mo waka so oba ma akwa mu no wa be no me ama mi sika asa enti enabua me bi wo wadwuma wo ye no o capital na da ho no na wa ya wo bagye ne de akwahye wadwuma mu me madwuma me ye no na me capital na eda ho no by then na ma used to be Eddie, I am my own project. Me I am my own project. Me I am my own project by oh no different project I was saying in am the to eh. Yeah, we yin Oh, actually me name so name there. That be me be say what boy you man yes said this is the project I want you no baby. Men can't okay. Yes. Nti unkanche no but who the wo capital no yes listen to something who the wo capital no you will project outside yes in case of anything we will lose it you benefit inside rather you benefit rather and na wo ji wo no so capital no e de akwa ye wo wadwuma what ma say ya bi to what ma say anyi ma chigie okay wo wasika wo wadwuma ni musika no wo de ye wa de secret eno na ma wo beba ofom and wo yire no enti so wo feel say enye wo na wo bedi no a wo beka chen say oyire ade we na me ye no me di misika eye no wa bonten in case a ho kire ba yatumi anya bibi atwitwa ye ho but in this case wo de wo sika eye wa de wa bonten benefit wo and wono enti wo ba from no ni sika wono so de ye na dwuma na wanyim no tifie no na wodi fuwale wadwuma na de he anya onyima watifie no ma miska o ono na onyima o ma miska o anya mra onyim na o ma miska o breba me yiri ma miska before say obenyim kura no problem yes whether na oye adwuma and we this kind man wo or
onyim na otifie no discount ma ni na ko si hwa me problem ne say se me ni me kunu tie yi me kunu ye adwuma me ye adwuma enti sanya apobo bi ene bia me kunu epeso obomapo a na wono ni sika wo benya no na wono di ye bibi wa bonte bebe na fiti ono a me ne yire minim na ono na adwuma na oye ne kofam de a na wabaji mi sika e de akwa hye na adwuma nim ne me ya no me ne me yire nyina like me ne me yire me ya mani ye me enu nyina me bisa so wo boy yira man ye wo se me na mani be me ya ma ye me enu nyina I'm not a kid minsa papa minsa wonu wo yire kura ba be ye bibia sadia da wo ka sa wo yire ye boafo wan o pa adwuma o support no wo ye oba obe like obegu ani so ade huru enti bibia dia wo de fa ho adwene sadia wo adwuma ko fom na wo demand sika na wantra so na wo de ma wo ne chese senka ma ni hu project no a wo ye no kura na aka she be willing say obeboa baba amen enti wo bia no aka kire ne say wono ni na wo ka kire me say ni sika na wo de ma wo no enu bi na wo de ye ni project no ma no wo born amane ye oya we ona ka kire me say me mfanye ma no wo born amane ye oya we wo ka kire say sika ne so fa so ana wo de babua no ana say ni sika bot ni dwetire no na wo de kwese na adwuma mu no ono odika ma me 10,000 no wan fa sika na first 10,000 odi ma me no ono anfa ma me say me mfanye adwuma hu ya be wo no ona di sika no ma me say fire dem na me ye ne dan hu project etimi ye efie ode ne ties no ya me be siwe no na odi ma me say me mfa bi nsoso na me mfa nsi sa dan no ma no enti anye ska odi ma me adanu wan ka kire me sa adanu ka kire me say wadwuma ko fom na wo ka kire so wadwuma ko sika o ma me 10,000 o ma me 10,000 that was madwuma ko fom no o ma me 10,000 na say before wo ma ye no na disease ni dan enti like opese wo ye bibi wo ne dan ne ho a he won't rely on you so obeye sa ade no because oba no ka kire me say na menyema no ono na say menyema because am ye ni house because wo be ye ni kunu yes everything me ya mani me ya ni kunu ntina madam me ya mani emba wonim but who demand this for 5,000 in ano odema anya ni na me chese odema me na wan yi sika na nse me nsem physical odede ono ana koto ni ma no bai ono ana koto ni ano bai da no nyame no na kwa na koto unu aba but no mesremo memo kasma me renfi emba me bisa wo se sika say na last ye din komo wo phone so no wo kire me say 5,000 phone or the ma wo me bisa wo se wo gi ye de wo se na wadwuma kofom e na wo di remu as so one kan che me say bi sika wo de ma wo no wo ka che o se 5,000 fa ko tonua e begu ni dan so madam like as in no no hu ne me pese se sia like oti ase kakra ne se ni sika na wo de ma me no na ka se en ye ni problem sika no madam fu bi o hen wo kumasi ya masada ma na tuka abatetima be fa wo fie am ya kwotene baabi at this case se wo sika no metu ya ma before se case we kura wo de ba ha kura no mama wo sika no bi dada me tu sika no ma enti me ni me enti a to wada so ma me pressure wo sika no kwotira se no na wo se wo tu ya say like wo tu ya 13,000 na wi a wo di 8,000 be ka ne ho ana se wo be tu ya ne 20,000 in ama no oh me di 8,500 na be ka ne ho nienti ane se besides say sika me di wura edan no mu no on say na catch us say me hold the car no for 2 years no the last time I call ne nchen anwumere no me duru ho no me pake car me si asem o kan say nkola no nkofa akuma mere no no papa car ne grass mu bo car no nyina mu ana me catch say onyai wo be say car no di agesafo no na nkola no ne wo ho no mu sisa omunyina meba o car no meba ho because the drew baby the crack as a car no se na mo ba beton yes se bibi sa meba ho Lizzie ma what you say can 13,000 na mo aka 8,000 ma ontu ahwe ma me one can show say we sika no bi so odi akwo dan ne ho e se me na nkwa agreement so can say o disika no e de ye adwuma na o ye adwuma na mfa so ba so a o de aye me dan ho adwuma ma me na me kokwan so a wa dan me sika 20,000 na ye den ama me sana ono me call no
na menim se me kunu be ye adwuma e de me sika de akoko wurawura mu ka me fa sika ne ma no wose sika mo wose ebi wo ho a wo de ma no se bi a won fa nhyem ena bi ho so a wo akra na wo de koto nua wo de bi koto de enua obi sana be onu ana koto e na so onu akra ni sika no de akoto nua be bonda so mfa e ka ne nka wo de ho setua o de aka ho dabi ani abi sana wan fa money da so dabi sika wo de ma wo so wa ma physical cash 5,000 kwa for which you confirmed so amount physical cash 5,004 enti ye den na fe be ye say emu 5,000 dey wan fan hye wonsem no no ana wadi koto onunu a on dey koto onunu a nka uka ho because wan fan hye wonsem okay no ka no metwase but I think say ni elizi no o pese etana sumane se o penisika meboa o penisika I'm busu amitia nti o de betua ni sika ma yes Lizzie now see 20,000 wa ba obo say o ma 1,000 I 10 million nti yeah me na ma mu 1,000 nya 190 na o de ma me fa ne ma free akra ba ye no enye 10,000 o kan ni see na o de share ni se kan ko nya mi ani me na ma 1,000 unim 1,000 minimum 10 million ene na me media ma out of 20,000 system nya 1,000 na o de ma that what 1,000 ma kai ne that what 1,000 ma ye fa say me nya ma bi free akra ye na e ba ya e bel mu niama nti nya ma be duru ye no na medical tua nya ma kakra na me say sisi me pe bia ye den asoso na say say dia me nge 1,000 fa ye den enfant me okay me kai no so man 1,000 okay me pese me bi sana asem na nsa ni sika nso ma phone so da ye fa say 500 na o ye kan wa sisi sa na o kan no asem no nana ben nana bi vet na dem ko tena ose na o ka so betua sika no me friend na me kan say me de sika na me pese emba betua aye den ama me ni mienu ntem e say the one love stand ntem mpe on fa si on nana no so ina na say I me de sade na o ye dem sade na me ye no no mpe na asem na tena say sisi na me pese asem na twintwa na me say de bi mi kunu minim na asem nti so opedia on fa sika nti on no so no on fa sika na den e ma me ena o kan nam say sisi akura meti we kula no mi ni sika bi de ton kola no books ne o mo ne ma ne say mo bi school ena so say sade o be kan shamba say on send me 1,000 na say 500 na me fan ton kola no books so ana sisi o kan say e yes sika o de ma mi anon ko aso na yes sika me de ama me dabi e ho no me pese me hu say 500 no na ya de ti sika no so bi anasa na yankura ni books sika me pese me hu no na ya de ti so bi adan ni nyina ye na nkora no na autobus mo nya me na tabia me ko autobus mo nkora na bi school no mo hia busa me na tambia me ko etu ma ne mu se 500 no ya de two books no so bi o ma ne ya we anase brebe na ma ne hu se 500 no and two books na emu ma eti ne sika ne so bi o ya we before say me send the man no o ya we before me send the man wo send the man no na nya say nka say anya 2 weeks kra na say ye bi school yankra ne books no yes ye bi school yankra ne books no yes me pa cho ne ye bi school yi say what to ton kra ne books ye before so mo be school na me no bi me so sane o sia ne ne man me pese me ben ho ntimi wo fie ntin kra no ba ne fie so da ya bi school ye hia books dia me tam mo e se nkra no wo bi aton books o mo di sia de wo school o mo bi asan kra na bi enkoba say wo man wo school enei ewa abra wo mu ni books o mu ni notebooks o mu ni exercise books it is mebo o mu ni exercise oni ne wo ma say ba ko pe we na o na che say enu no ye ne ma no odi o mo ba aware no oh sister ma say woni won champion mo say mu ware bi mo say na make no say oni me nyaka sasa chop money bibia sizi so kan ha de say on dey oguso oye na say de nyama nyama emba pese wo kire wo say 500 now or the ma wo no enkura ne nya ne mo mama ti ase ne ba na hwe achi no yes won new school ko sa enti won fa ma so fa koton kra no school fees kopo omo papa na omo to omo ma school fees or the 500 no ete Matias ne 20,000 enu nso nti na me say on fa me dwetire ne mame na me nso me fa nkoto me ne me fa ndanda so fa hwe me ma okay enti na wo se won fa mame ya ba benya 1,500 ya tie free 20,000 no mo ulade enti ya ba be hwe de aka no wo so was send ne bi ya ba sisi ani ya be hwe de what because they say main issue sika no okay ya opeso oje na ade ko ye de ntwetire no eno ne yagina so sesi ya de aka ni na ye tama motra ye eburo entampio
whatever ni nyina ye entampeno so na yede yes onu hwi why na se menum wi yes and ya mena san crofo no na enum me mempa this kind of ways yes menum wi nobody is catering for me menum wi wan we are me say we smoker some it when you are looking at me do I look like a we smoker abi they are fools yes menum wi omo obi wo mo fie omo fie akronfo ne akowensafo wo mo fie nto mo ni omo fie asem how can you see a gentleman like me and tell me say menum wi say na mo ya mo damage the image of a gentleman's outside me pa no sa na menum wi a wan na fa no bisa what be so mo da say emba ye den didi me buy am say matadi what be say wan na tata de man and they will be sitting in their houses talking nonsense they am kwasi asam kora no na menum wi a wo fie bi no wo so ye bai fo so di tura say menum wi na wa be di tura chire obi no and ti wo so di fie asam obi na hwe me look at those fools omona ke kan sem gu me yire na suma oya ne ye oye no can you imagine say oba ma be warewa oba yi hunu say bia bibisa me yire hunu say me num wi ene ya mo so munya yese me num wi oba to mi wo base ben na me num wi kura we yo fi asem munya yo fi asem u fi uni aba mo adama uni aba onya ne oye munya isa de na mo say ni pedin dodo mu hu na ni mu o say wi ni madam look at me share me say wi ni ma look at me hu kura na ye me wanwa we fotiri na mayi no today we fotiri look at the foolishness of me to one a young boy man kwaye massa man kwa de nante basabasa me sora me dwale ye adwuma no eno na suo mo no adwuma na me ye no na suo mo me ye adwuma na ma bre me moja ni aye adwuma si me fi amanya scam look at the type of phone I'm using me phone sika nye akohusam me phone ye look at phone that I'm using yes let me have to phone abro 10,000 but look at the phone I'm using me phone sika samon yes sir that's it David yes wa ye adwuma na sika ba make us enko okra eyi iPhone mo sori amunya sika mo to tontade ane bo adene mpago ane bo adene mu din kwase asa me bobra o se me nu iPhone mamenka bajai eti ya munya yesi ene otu ne du une nature no onu ane ba nu ane ba ye ni tinwa wa twitwa ntwere we ye wi fotiri gentleman enti munya yesi ni aka ne na mo so muhu mote ne kura de matiro mo kasa no kura ne me ye bia ye me ne me nyankopon tem woni to free na so mo nyame na ba obra nyame na bu atan be me na me mo aha me jo so ma me ba hwe me na wo mo nyai sa de no mo se ni pedin ampo omo na bre mo mre na omo bre omo ada ni security ni watch men for ye tu ana omo hwe montrase na mo hwe ye fa ho yes ni dia sa wa hwesi aso ye nte dia koso na ye wonu adwuma me guso me ba kwa me boys bu adwuma mu o sa wa boys o bisa no e na ahwe wo mo no me boys bro 4 kura mami ni doctor ni nkoma ni asamra doctor me mo ahwe me yo so ma me tapom to say yankopon adom family mo yo ye da tiefo nyina ase ma wanwasem bi asi ma wanwasem gro da bi ene jesem ne say da me dika say be ya was bi yes na hebafo a ye wo Ghana ha aban nim ye bro about 40,000 yes na ye pe koko adura ano hye ano nam a uyizu adu say yes we use koko adura ankasa ye select nipa mensa no select ye akwantuo co mixture ye ka ho bi yankopon ya adoma on the 22nd of this month ya the 23rd ye ya awards no they say me hiamu nyina mu votes ebeto na montuma me kama that's right ajiba bia ya fa wi da ya koye ni yonku doni o ayede yonku do ezefo you know ebe what so basku asafuna akum ebe da bi yonku do de ezefo so da budibu hodi oh ye di ye honi pa ya me shira menu ebe pa mama ne mama ni nkomo ketwa bia ani gisma ase abana se akwantuofo ne no fuo mu cancer breast cancer yakofa anu oduro e de aba eno so ase aba bio abeka kompo de no ho ndimi no di nkomo ese wutie mi a na wo no fuo problem bia mese wo tutumrika na hia yen akwantuo heba clinic we de yamfa duro nsende ba bia wo bia wo amano ne kwa ise oba ye clinic no na yatumi aboa oba yankopon adom ye de 1 week pe
ebe so wo bibia e de ama kama ndi ma me papa wutie mi na me nua bi nofo mu ha nofo na ayeden bi kura ahono apai ana bi kura adwo bi edamu yesi cancer abohu je wonye ho okoba bi yesi yase yawie ye ho hwe enye yie akwantu fo de ye hye unkura se achia emuye ni de esabebu nyina tutumrika na hia ye e wa kwantu herbal clinic wo brekuma ye wonamasia station bembre sabo san no asie pe techiman ye ne chama UNESCO Ahmadiyya road ye boso pe kumasi ye wa Safu labor runabout wodi woni e kire tonsu kwan no kanfie 12 ye wodantie we ni abo san so na enkran so ye okwahyeman ye ne presbyter sonda kese okwahyeman no ene die ne muhwe enti ba sa mmia ma boso ya ubenya ye nofo adura ye cancer aduro benya bi na atumi abo kama enti wo nofo mu ha obi a ye kai wo nso wo kompo ana kompo no wo minimu ya ka cho se brana ye meyimo ebese ababio akwantu fo ye se ye duro ebesra so keke ye nya ho hwe wo numa duro bia bibia be ye fine e de amount mama fa me number no entu bia say number no obi tika mu obi adopt number no ntwa me fa number na ma fa no wadi nkomo number no 024 024 66 66 28 28 508 024 024 66 66 28 28 508 508 and 0241 0241 29 29 66 66 22 22 your numbers no offer odi obi a won sabe kan bia ya doctor wa kwantu herbal clinic SD4 asompan funipa maako edu aka ho abomu a doctor nya kwame no edi nkomo me da no ye to nsafe tutumrika na bra ye ntumi emo ye da so ejina ya na so ewo osa dromu ye funkika ye fun yade ye fun tutuo no ye to nsafe se ma me papa me si tumrika na bra ya so ye ana kodwasto bia eben ewo Ghana ha ene die kamera se Ghana okoba bia ye to abrofuduro abibiduro se ye drugstore se ye pharmacy se ye herbal shop uwe ma so hwe akwantuo herbal mixture ye fun yade aduro ba akopa ne Ghana fo nyina edi ho adanse se ye fun yade aduro ya manka Ghana fo ye be den ne amano ne ukobokina mari ni je ba bia be ko bia no akwantuo fo nura edi kan fe na akwantuo herbal mixture eye ose do ye fun yade aduro no abusu ewo ho enti wutie mi na wunua bi wo maame bi wo fasie bi wo fa bi wo nana bi ya fuyade hano a mesel ko drugstore bi ben wo bia so pa akwantuo herbal mixture da bia me kase all say are starting padua mu a certificate ye minimum na abaye bo ye no foase ye bo ntemu ha ansa aduru ye yem enti wo say sunsunso aduane to yem ana wo fe obo funu wo didi a wo yafunu je wo je hu ba bia enye wo ti aduane pampan obo funu wa mesel wa se kope akwantuo herbal mixture sounds na akwantuo co mixture enei Ghana abibidurofo a ye dodo eko 40,000 mpem aduanan no ya sarati ya na se ya yi enza akwantuo fuei koko aduremu ye ho ade pa ntimumra mumesi akan aruntima me papa ye hia firi wo se koko ado wa yiso aboa wada bia wo fra wo da se doctor nyamenhyiramu no ne na ye ehunu afiri wo nchen ne se to aba no bi maye na yankwaji se aba sobodie ye begina fidi kese ya so e de abekire mu nyina se adura ye guso koko aduro no na nra anigisi me ba mu ne se aba ko frame dog na me wo Akoma e wo mani ma share space ya adura bi je kwa me hu je menya me hu bio me tomado koko aduro mienu pe ne yankopon ya do ma yi space na e de ato ho minua ba ma me papa ete cataract e wo wani so a mesra kope akwantuo co mixture uposa wani ukwan wo munum ade be chi bia wo yi frames efri wanu mu a mesra se kope akwantuo co mixture koko no asisi wanim asisi wo sebi woto wo yafrumu nipadua no akwan no ba bibia koko betima si wani kosua so afifiri wo yam ukoto etia breeding pass obekomoja enyai ebe afeti wo sisi wo waste obense na obe ma akwadu ba bia na adwodwo obense na oba sempi e wo koko yare ho mesra kope akwantuo co mixture ozo hwe akwantuo co mixture unya duro wo ya numko wanim obense koko na afifiri wo no wo nsa kan enu abete otuna ana okokobo na okotoret ya epia bonten no onum akwantuo co mixture ko wanim a
ebeyi saa haw no nyina e de afiri ho e de amaw enti ba bibia wo bia me kamfo akwantuo ye nupa ya to di akwantuo ko mixture no kopa bi nam no ebeboa opaaye sanso na di akwantuo care mixture infections area ene gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia yare you did the day de bebre nanso se bi ba wo so a wo say yes awiase we munye de bebre mesra kopa akwantuo care mixture me ka say opose wani wadme say ekoko wo hwa de wo huni ye emwa nketinkiti bi na wo say nkukodwe no wo tinka say waste eye wo sisi ye wo ya wa chika say wa chibramo no eye wo ye etutu wono oba hia sima na waja mu wo oba unia kono bia ema wokunu wo tinka say no niema enkoye wo nipadua no mu enso be firi obema mu ba enso be firi waseba wanga hu say rashes bi ensawensi wase ana wo to ho a ana wanga say hu say no de ekono enkoye a ana wakɔ bia ka kyerɛ wo sefra na wo gonorrhea ana chlamydia na candidiasis ya mesrew kɔpɛ akwantuo care mixture na mom yare na tena wo so acha ma me papa ento aduro no tutumirika na hia ye clinics ahodo ama bodin e wo man Ghana mu no na yentumi mu a ne ye tu aduro so a eni sima bi na won sa aka menses na yentumi maye e ba na stopo kɔpɛ akwantuo care mixture bibia ba ye fine e de amount sanso na me kan for mo say pressure aduro no yen yesi abose yare fe ne pressure moja bruso enye yare mesrew yen yesi enye yare uba ya hwe ye ho a ye betumi abo diabetes no asichire yare no ye betumi abo bibia ye kama e de amount jimi number no asense ye be no ayebe number no e 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 wo hwe ye chi akwan a obehunu yen ba bibia obefre number no bia be che no ba yatimi abo okwanso no nkoso nyankopon hira wo da senne ye besen ahia bio me da se papa doctor da senne ye besen ahia bio mu ampa na ye ne yenua balizi ena fe emba power ena na edin komo ansana ya de pastor Rem Richmond Herbal Center Dr. Ekuafo Nkuni Ekuafo seminar wonu de abai ena mekwa mekojime de Ekuafo Nkuni Ekuafo seminar na me de kofie eno tu nso ma nsanka wo de de seminar na edware no na wodi nkunu so sasra wo na me ya awututuo tipaye wo read de be fensan be ko seminar no kra de odware fine bread ena ne na wo na mani sansa ko ho na me ye ohene ni nyina fi ho na fe wa yemre wo mpamu a eno so atumi asiesie wo kama nti ma won sanka bi Richmond Herbal Center for Ekuafo Nkuni Ekuafo seminar do wo ba kuma FM ase ya wo benya bi Angel FM wo benya bi Samdora & Co Sam & Co Blessed ba Jeff ba Mankasim Polina Esa Pomfikwe ba e wo kono wo fe 0249 186845 0249 0249186845 nama onsa enkabi sese yesi kasamwa ade waso no ba ma mi sa ade we yansa sanu ba ya adwuma ye behunu se de besi aka no emba yes madam Lizzy oyoba waye no ho ade enokre ensanu awade bre wo no ugitum se awade na gu okay nokre ni ade me ensanu ade be gu kwan na no maturity way no menjin to me say aware na go simple because me ne wa akola ketwa and besides me no anka me ware no me dono na ma ware no and me Kristo ni ntumi megu ntumi say aware nsan ko ware oba afoforo nti ma ye no ho ade no nko ade me okay na te so da sopen me da sopen pa obesan na transa wo yire masan na transa me yire obi a was the driver twi no so the driver twi no oh many problem with that. Ba wuji tum say driver ni no twi no na me jitum o twi no yes anya ka twi o nipa ntwie ai oh eno de be wo ono ne nyame ntembe no Lizzy will not do that oh and when me sanko anko fa metum because e be yanko fo adwene say we so wo be e twempena e wachi ana obo adwaman wachi oh dabi me yere de me ntumi nka say me yere twempena na obo dabi enti eno de wa anya sade oh dabi me nka say waye bibi sa me mani nya hu ye de because there was a day Lizzy na nkwa adwuma be me ka say ma chiro there was a day Lizzy na nkwa adwuma me na menim say wa nkwa adwuma me ko na adwuma mu na woni ho etimi tu me ka me koduru ni fie wo soro no na me na Lizzy wo dan mu
me so me wura dem ho me pake ka no ba man fa nwura fie because me kwa adwuma mo no na man so fie na mpese me hu ne ekoso eti me wura dem ho me ne wo ha me within 5 minutes time and a driver ni no so ba fie and oba pake ne ka na wura hall inside na mbisa ne se na man ye wa ha o si lizia entia po no obehwe na me se na wo ye dem hu se me yire entia po for just one day ano papa me yire nkwa adwuma afi na abobe abra me kura minim se me yire entia po na ede na hu se me yire entia po wo ba ha behwe no obi o ha enti but wonti na me bisa se wo susu se no oni ni wo bibi ya na o twi no Ose onu lizi na akora aka chem so ne na tena pen onu lizi na aka chem so ne bra na twempe na pen o mo ajai lizi e no kre ma ba shan de no kre woni na twempe da na me boy na me neti na wo boy woni nti wa wari ade na woni no enya isa closeness no because old firewood simple lightning jensi agada ni sonye sona enra da kora me na me ti taxi mo ko no one sa ga no na e ma me so da ma taxi ni gina ne nche na mbisa nse lizi ti we ya na wo pa ya wani abere a wo ma me nyam adwuma wo ha me beberebe na dia wo so me bisa wani esire pia me bisa wo so ni so ni wo bibi ye oh sa me just sun sa mo te ka mo but me nim yo mo kwa ye me nim ni ho minini ni hwe ye so ampa say me bo so ampa say okay adana na wo yare no no great ye okay say wo ko adwumam na woni ho oba afie na wo na me ne nware yo na me ne mba nware ye na ye dey na mpena twe na nware Samu oh yeah sure na nware wo se wo mumie no wo so choose before cry say ono emba bebe ma okwan muklampu no na boy na me ni ho oba mu ware ye no na boy ne da so tweben mene boy no kora nka wa ma so da ko boy no wa na wa nkora akote ne warning twika nti first time before se me hu ono emba klampu no badwum ha na bla ne be den e be ne ka nti ne ka de oba ho e be ne ka na ono ka che me say on pese ono ma wada na se ono me nante on pese obe hu boy ne wo me hu biom so because what catch am say na na twempena e na wajai no sana o ka chere me so no on pesa sister Bemba woni na twempena let me tell you something ebetumi aba say bibi was abrantie no ho na wani je ho ya wo kwa ware emba no onye ma o enti the more no twebe wo no wan hwe ye nipa enti na me be me bona ko ma pie me be duru fia before se me didi no ne boy no kora te table hu o mu didi emba bu jai trone nsem ke kana o ti wa o kan kan bi sa wasemba ko me mpani po kan bigum say bia na emba e wono a girlfriend na so ahunu ya wonim se na emba girlfriend no ne na jaye na mu worry ye nyina be hu girlfriend hwere emba nche girlfriend hwere o be comfortable with that menya comfortable with that and ye ntwa so wa ne ehunu se ho ne de entwa ye nti ya se bibi ni a ye ma no ntwam so ot ase now emba ye brain ya so nti ye kono mo taxi no Lizzie, taxi no motoring. Sorry, mo car no. Because all casa no se car no beto motoring. Yanton can. When yanton. Okay. I want to no. Let me pese mo sa motoring. Na bibi ho. Yankwe. Mi kun o se kwa kofa kana ba. Ema yenya bia kwadwuma ne adade na mse yo. Mi kun an kan kire me se o kwa kofa kana afiri jaba no obadwumedo. Na mi kun kofa kana afiri bae no obeka kire me se ono ntimi se na adaje enko yeji enko kofa kana ma na senke edwere ne na senke obi hunu ko na mefa na kofa kana ba nka metwa ne ka eni ntina ma sa 10,000 na oka wasa ye 100 million ne den eba mu anyes nye sa oni nsika bi anya den enimi ho ntika na kofa ba no na oje me do e wo sa 10,000 na oka wasa mi meti ase ho no ye nti ase Metiasie say offer kana ba no waje with 10,000 aha oso beji me 10,000 ai obeji me 10,000 me na mebo na nyesa nka 100 million na wodi ne me ko fa ka me ji usika 10,000 oso obeji me 10,000 enti na me di sika na so free hine ko fa o free techi ma ha ko yeji akofa kana ba no obeji 10,000 obeji me 10,000 ehun sika na o ya sam na okay na nyesa bi na sika bi na wo mi ho ma nyesa ni sika bi na wo mi ho enyi ni sika bi na wo mi ho no de sem ni se ni sika ni mi ho ka na ye media ono no akọ yeji akọfa ka na ye aba nti bi se me o se me meton ka na dia endo no so be gi me do be gi sika ni bi afiri mi ho na ka na nyemu mi no wono na se wo de idea ne bai se mo nton na mo nkoto automatic ana
Ane. Na se kan enye ne die, enye ono ne die. Enti won to be kra ka beka che enti won to be nkasa Yes. won You be kunu enam ayefe sen ani ha ne nsem o kika chem na da dinti na wo se obechi tadam me so me mpena akasa se bia ntina me se me diskane be ma no na se bia me pema na se makumom na me diskane ma no me so before say asema ba o de kan ba be si wona me 20,000 e wono ho no o se 100 million me ka se me de be ma no what afirim nti se aka 120 e na o de ma me nti se na kwakoye no nti me de pam no twa no o paske no fa ni nyina o mfa ni bo se ka no mo beto ho a twa ni sika ma no e se akofa kana ba no wa ye ka de maintenance wa ye ka ni say ka ni idea no se mo to ka no kwa ye be mai idea ana o se ka ni e ma no ai enti ka mo to na mo to automatic se ba ya wo betu ya twi bi enti ayo no no idea se dan wo se sa wo sa ntokwa ne ba ye no no o kan che me say anya kula no wa ye ka ni maintenance ni adade kan so e ba 2 years ni na ye hye won sa wo na wo de bibia eye we me kan enim nsem mentimi ntwinti wo na kan wo nsem ni adade nti wo se kan se me yenya ton se kim wo be je 100 million afi aka nti kan me de kan de ma je fi nsem am de asifi anya na aje kan free me so me na me de kan no ma me na me de ki ma wo betu aje kan free me nsem 20,000 na sika na waje free what 20,000 minika also ya dan it is that kind of 100 million ordinary ya post kan o me se me na me de ki no ma no so nkepo kan no fonkola no sake saka no yo no ane dia me ne problem me say kan yo no ane dia me se me ne problem dabi ne dia good it is all ka some the keys na man fankura ni se ka so na talk kan ne ma no yo dabi nyama na me talk kan no ma okay o ba na bra bom no ye hwa de wa ma no dwetre bi se bi ache ne fa support wadwuma da straight ni enko okay me say that man dwetre be me boa no na adwuma mu pa metimi koton ne ma nyina aboa no and say sakọ na nsa yes to say de wo pa si ase wadwuma metimi tofu so kofa ne ne ma bre no o kofa ka no ba no ka so ba je ne 10,000 menka na me kofa ka wo yeji ababa ji 10,000 di enti o ka so to ka no a o ba je ne 10,000 menka sa nchire no nti se sa 10,000 what free 10,000 free sika bi nti sika na da na me ka 8,000 ana me chira wo say mama ni sika no bi 1,500 apart from 1,500 mama ni physical money of 10,000 apart from that me say me twa wa ha ti ase na wo kan dabi amba me kwa we friend boy o ti tro papa 10,000 hey oh dabi ye fa tie me dabi anya me ma asam ni me sika me de manu nyina me obi ani mu what kind physical cash but the na me kind say the pastor pastor Jesus mo be no me so the na me kind say dabi wan ka so de said simple was say ebi wo hokra no a lady amfa ma no na e wo lady na wa o de koye ne dan entina me bisa say adade ye no kasa phone so no wo ene hampo wo se wo ma 5,000 ko afọ enti dia wo no amfa ma no de koto ni nua de ese dan na ba ya wo bosi a wo de ma wo eye ne dan sika wan kase wa man physical cash 10,000 okay na me sorry se manka enti oh my god na me yiri kura asema madam me say one thing na me pesa woti ase ne say me wife iwa hunu se si akura ne ho akire ne na omma me sika da kura na nko se me ma ne 20,000 kura nko na adwuma me wo bi a me de be ma no enti me pesa oti ase se me mfa ne sika se me di ne sika emba yenka no kre ne wiase de obeye bia de wani yes so woman the physical cash 10,000 because woman na brabo bia na wo ka se woman ni dwetire ba wo de mu hye ye no de wonya kwan ba gi ni de hye mu ba so no de ono de be hye na dwuma mu de ko 20,000 no say ye no kre so woman 10,000 physical cash 20,000 no aka 8,000 ya aka 8,500 but say enye no kre say ye no kre nso a ne wo kan bra mama bre pen yo ebeba wadwuma so I'm telling you When ma what go ba adwuma na bia wodi bi o de yi ebeka wadwuma no ma let me tell you madam me yire me say mo try me and besides me metie mu sa he oba okomand fie Pastor Julius Muntase oba wo command fie wo ka one no de amount wo bosi kadi no de amount wo ka we no de amount oba wo command fie nya sa de en hye nya me sa ndi le hia no sa wa ma obi a tibi o trate me so obekume ogu me otibi mia me kon
Hey. Oh, threatening to be good. Who did try to so? Meme to me, baby. Oba against na no pra no me waru bi nti jani awo ka okra wo ani bi okra wo ani bi obuo mo hwem because oba okomandi fie yenton ka osebe wote ase ase wo beton kofa ka efri mu wafa ho wote ase Pastor Julius Memwa ame je so aburu me hwe emba mo hwem emba kontra ha na ba kontra yempe entokwa ne yibia wo dia ka yetiefo dia because media obo command fie dia mami 50 no dia ma mami 50 no we ka we no odi so we ka we no aya ma I don't know me hunu so obo command fie o yes asutie ne sa Pastor Julius Akwaba mami joso ana Akwaba evangelist Akwaba ya feel set okokwa akosia da so ya feel se sukom ma gaza ai hu ya da kwa na si ene se ma vese ya nanka me de dobro na na so fuma me nya kwa mi si anu se me se go be bam me fam me wo so baby e se wo so after me hu ja me nya e no some come say ya ewo there is a what here ba je ku yo yes me come oh I tell you what me regret ba me wo ko so baby ayen so ma so bibia mo sitire o dia client there is a what in Facebook when me on channel no akoma so ade ma na wo ba afka send dem se fa ne twen obe ware me baba why akwa no wo fe pa Pastor Julius ma and some no ano ade say de kwa wie ya ne say be man say okra me mpa obiem oba ne so onware biem but dia ba ne say ni sikasem en Thomas ma sikasem de dia be man obetua ya chietiefo nyina ya hefo ne yetiefo ma omo story we say ya tena so pen na yes to aso ne na ohwe nkomo akomu nyina no kwasem ye ba ko se mfumso wo mu doso mfumso wo be man side mfumso wo ba na side mini doso me kura no be a be man no e kan asem ase na ama me ye se bra ye wa di nkomo aka ma fe de be be se na me jiska na me de kwaye me project na obusan se na project na we de ya well o se me de me se ya we na wa nya we na me se bra what din komo kama ba bedu dia ba bedu ni e be ke bia ma fe dia say because ojo ba sika dia o mfa nkoye o project a onim o say wono na dwuma o ye no nua dwuma no na mi bisa say nua dwuma no a wo say o ye na mani sika o di bia to ka sa adan no eye dem because wo sika dada tinti na akwaji oba sika enu wo say o de wono ni nua sika no ono de capture no ye na ade secretly and the man sika sembo from no beje ne yere de enti mi say wo de ya wo de secret no na wo yire nim say bia mo ye project bi e wo ba bi na ma wo sika kwa form na wo beje ono ne de ahye mu ano se da bi but also wo di kan busa ono di kan ka say na sika o de ye ono ne project so o ya ono di kan make sa comment ono ne project enti o ka so de ye ono project na wo busa say sa project na oba ni anu ase omono beka se na onim se onim dia na ase se onim a bobo na mane enti no se dia bi na aden na o momu dia what ya wo ye ne ba bi wo di wo yiri sika na ekoye ehon kakra no I don't think se obi o ti dia be se dia mo ye sisifo so ba na wa ba mu mani se obi o ti bia be se wo ye sisifo because obai na so tie nko ma say be mai na ebuo obai na ebuo ani ade nti say akoba say wo adwuma wo say akofo wo kwaje obai no mu sika ene de akwa ye wa bro obai ni mu de a ene na adwini mu no asa sebi wo afa na say sebi previous wo kwase a enti no ene menya de efo na medidi na ho but be ma wo nya sa de bia me kam say moni bia ni ho say oba wo bie na o bo be ma sa de bia me ka say moni because memo mu so bo mama me na ye nipa e ye pempem enti say de bi no oba bi so ye yi no obo be ma bia anu yentimi tena nkondem mo da na mu be ma oba kro e bo wo no ene say hu kwa obe fa so a
oba handle no ma obi no onya boafo na bra boma sabio oye nyansafo onso nipa kromo yi so onya boafo nko na imanja se de o se na lodina o lodina wodi lodina ba ai ma mi pa to be sin form dabi so wu mpuna ma mi ya muwa obu kwa we faso because Mrs. Stevens we share for we share boafo enti obi a enti supply emba we share sister na no yede the pictures go so ogina on street mu elton so obon homoden edwe na mema do so na kwa ware ko nya ba obon homoden sa enti ko nya ba mam 5 na 50 minutes kan to ana sister no yini bam sa no no timi 50 ba ko 1 50 bienu 2 50 miensa 3 4 sister o be ma no problem na so oye wo fie so ye different yeah ana me ban ma sister na ya de me de obi a wa ware mbie nya ba oye boafo sei ebre mo jani ya adwuma si ya nkope ne mo ma bebre nsu du sam pempen so na ya na adebuo ene se yetie be ma no wo fom na eno de du bebi ya na me pese me blame che se ya mom se spa sa wo brese na de me be ma na bam o de ma be ma na bam na de chia sa chenchenchen na o pese o da enonsia de ya na to da ba ninyina ma ese obre ho as because ade a me ma ya pa yes o kasa che o yere na wanti o enti ehode be ma yika se nyina o pese o se kwa kai ho asem kwa busa na o se me na me da na kin ma ka wonti me nye o pese o che so o be ma o huna se me kuta ki o huna no o ti ase enti me hu se sa balance na enko yo ena ni nyina so gina se ase oba na ye bibia ma sa de e din so beto konto me de me tu me ma fo se de so mo ba take lead dia mama kuma se de tie biara o take lead kwa se la oba fom but bebe na kenya so take lead bra eni o den so baba from mama ma mesre se de tie biara no yemfa mema ni de mo se mema ya de enso o bro mu jan kwa still a farmer because de be ma ya and so bebu na ntia because ontimi hwefia na so ontimi mo no homo ne se de se obo ma me da se grow fine mo jadro o kate nya ba de kra she's there no kwase say no ye mitini me say adwuma we de what see emi no kasakura wo hu de ajo she's otiase enra na woni ha no we hunu de me ye me wig betra ha and now wo ha no we hu de ono aya ama me nti wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil no na edi enhwanimu se wo pe de hyemi bi wig bi a wo pe bi de me hye bi a ono na ye ma me nti no de frɛ she's I was 0249 155 155 na me ka grow fine samansa enke bi grow fine ye mojadro papa Mr. Kwalenak smart Freddy Mensa pedan pure live okwa abenya grow fine edro no oba no be manom 0244 596532 grow fine number na gua Marco Minda me call Central CID police station ho maami bi ho ye say your friend maami na Central police station maami enra wa ya de oposi pani papa say sai CID o say CID o say dey o say dwumade wo di akire saa maami sori na salutino salutino bruse say ya obo juma o say share o say program me say di akire me di akire ko si o say di baba bia na o ye ne niam basa bia no yamfra no enti ya damase se CID fo no mudidi ya chi nyame onhira mo pa bright na me bra kwansa ono so wo ano so nyame nhira Marco unse o pamo sebi tani no wanya na amunu a wo so wonte asemase wonte asemase woso wubu no ono so na niati bi enti wonte asem ma wo wo se ngofo we die omonte asemase da bi hwe
ewiase obi aye obi buafo enti se wo hia wo baabi ana wo hia baama bi na baama no te ase ma wo na wo ne wo tena ana wo baabi te ase ma na wo ne wo tena ade a ema nipa na ni betie obi agimi ne aba aware no na mom de ade ni tie beba no eye munyuma mene wo hia fa adamfo emunyuma no na kire se mene wo fa adamfo ekoye nimu na mom se ensisie bem na nioma bi wo mu na menti ase a mepaache wo eni kwa se mesan machi ana so sign adai ana chenchire twain susu one pa se woni wo ba tsena wo bai na se taxi driver no ye ne mpana kora wa anware no ompe no wona wa baye ni kunu ede ade na wo de beka na brabo ne ho se de wo bayi kanyina no emema bi ye bibie no emema bi outside gentility home cry ene hey odo yewu waje wo bag ne baba akobọ ne ha bag ne sembe ma ne ha nanka wo tiato anu aso wo nan wo pagya akwa anu aso wo nan enti se wo obedru fie na woni ni bedru fie a na o se besisi wu na won tiase wo fie ho no eno so a hey wo mu ade me se wo baby a wonye sika bia mu ade wa asase we so eye be won kura because when to me ensisi no when to me am yo joni nti o mu ade na oba wo mu ade no betumi ne natena 2 years oba wo mu ade kura wo ho kire waje wo wie so a wasa behunehu na wo ben ya ka ho na yo wie a wa be ye yonkodo na me ye bema me dem ye bema aziefo de ye de ni sika mano obi ani ho awo oba obe yi na no afiri asi nchen ekwan a wudi ni pe fa so no so wanye ni pe yi a obi abedwane agyawo me ka kire ne nne oye bema onye ne ho te se bema okay onti he obi na me refi sa wo na kan ko na me bako because said you see ye na what say na de be no wo ye bema ye te se de bema ada na mema bia be ye hawda ma so sa yes ye nya hwe na bron ho ase kwotena se me pa che wo wusu a wo be obebre ne ho ase atena se ana ye nioma esese eye kunu nioma na wo ban tumi ntina wo nchen eno ano no sika no onti so pesua onti so kobo because you sisi ni sika no ni sika no 10,000 da be na wutu e bi ma oba no ada na wo ye na wo de ye project ye mo na mane because of say woni ne be chanti eti project ne ye mo na mane na mom ono ne de onfa ma ono di yo wire de eti sika ne de ye beje ne ne age ne china e de aka aso ne so evangelist aware ne de omo ala da bi e nwu aware akwa bi na ekopa adwuma na okoye no me bepa adwuma wo ho ame ba na wada na wachi na ama me ena ni ubusa mse na adwuma no de mu de na me de ma betimi aye ndie ma no a o boss se adwuma bia de ma me ameye eja mani bona achasi so a se papa no to no adwuma wura na test na ni so ko ka mani bona na kwanda no se ha fa de so no so o se ha mani bona abo a on na me ka tell was it that you can test so was it that papa mani bona abo a Wavanza ebia ni ma ma bi ntia se no tete wa ware ne nya bibio tete wa ware na gidie no otono ye ma me no mu kumo ye wotam sika de ma ni kurukura na wonfa ho enne mesram o date da ho signature wo yebeje paper da so tambe na abetua because bibia tumi si obesika yetafre bibia tumi si babusua ba babusa se no odoka wo se hane odoka sei krata ba na mo yeto so ma anya krata abusua kora nyintu abusua nyintu mo nemo me ne trance no wo yes me yese ma no o ma me tro me yese any date se no akoyi aba abusua se ampa ni betua
enti ye be sra ma no ande de asi munsuo mo futuo so wo de no mo konkrata so ena de wotua ma wo bia no kwotiti free mu konkrata so apejade a kire yes you obi papa enu je se de niam akogya nba bia kwa wo nka ba bi ni abachima hwe wo no yes ye papa na nu nkire se fa ne niam akogya nba bia kwa wa odo no akata niam enipa ba wiase yama do akata emra ko se nkamini nipa ne kan odo ni ntini ajai eti David hunu say Goliath walk akoku no one it involves his life into a agreement obusa say so obi timi kumumuno to ni we ya ebia nanana ebe ya ama it involves my life aware na ewo musa no eya wonkwa o enye izo men kase bia wo ye bibi ba bet say de ani tie wo ho no mama udi agro ukuru sabehye boase udi agro wo ye do sabehye asem na make am eti David hunu say no ansa na mekosa akun e wo say me sign paper ene ade ne course all ho akoda iso obetimi akun de usuro no so na osinana miku na ade na ade be ma me na say ne me baba wo ufie ntu ala mpo na mama de mo wo se kai ene fa paper bra ya wo ko wo so di nkunim wo ba wo be je de paper da so eti bi sramo sa de ne yenyai sese sikai sese senka wo ba wuni wa e be da busu agia tu se buru 200 million ma obia ntumenye pepa bia na so baby na me say ma ye mistake ama ya no odo na papa yi odo no ya to tu se gali na wo odo ma boy ntuma na ye to asase kwa ye se be ma nkwa amfa ne din we o ye be ma so wa wo mienu na wanya kuru no eni tie wo se wo hwese obe secure sa be ma na bibia ntiminsi but ene nipa ne ne nam okay ye be sere ye me ni na ho eja be ma emba power ye sere mo mesika no ye tafere ho okay ye sere wara so peso abra boku ya ese be bia mu yenu moduru no ye ya ye nwu aware mu ko fia no makogu aha but ha de ye be kan bi senke be ya abofra keto enti mu mama dwene ensi emrati penkro na mo to aso but baby akore de misro bonisika tofa nefa na de ba do betia wo so to busu ma ne ba yate obi ba de na be hwe na to na so setama no mo wodo na setama no mo ware no no de wa je de bosia wati afiri mo papa no de se bosia metwia ma wo enti no de wo so otua yo enti yamba power ye be se wati afiri fanisi kama no na na wonto setama mo ware ye 2 years no otua okura ni busu sika basa me de mo ware but we dey when did you say ye jai but that moment na mo te ho ne de oye ma mi bia no do me na do me ma na ye ma wo it is a me manyini no de no de wo ka sa ko si abo baby no do ka sa ko si se sika me de wo do baby no se oji sika na okay akọ me pacho bombo sia won kwa do say your life o be jibu si o ka o frame o therefore mambo sia u betuo maka che so eya bosia wa ka se fa cheme debi na ye wode ye kotua nkran school fees me de metimi ye tua kwa wo ya kan tua so eno de tua so ba de wo gi de na bosia o betua wo sia edru ho a tua ba de ma me ma je eye bosia enti we de emba power board bosia emema no munya abosia no ma ani amonko bank na mko obi be se de bia do ka se kakra bi na meka but we dey truly kakra bi na meka mama o de me pese me ko baby ano ko no o se me so na ma ko me huru embe ye nsa be se din no kra nsa nka because nsam na o keka no emfa ko em mama ya o so ba be do o se me de me ma se ma de dia meka ne se mo se ye ne mo nche responsibilities ne dia ni sen ya nyema mo ne ye nche aye mo ba je awa mai fi se yes nyame na me be sa manim fifre di ahwe yes wo san wanim fifre na me so menyem na me fa mu yawo na me so mfa me de mentina ho eti se oba na hu se mi kunu ne ho mi diska ma na maboa wa we nkanye me mama pa na so opani nya o za da na me ka pa o so opani nyina ye sika onya free no
eno ti no so oda so pe no no enti papa say obe o so o mpe obiem na me mama o so say okra waka say wo mpe ni benti tua ni sika ma no na me de bia me ka say me meti aware asi me kunu efa machi a mama ha me basa what no say wo me so de eni hwan me mesesa me ne ma akọ eti be ma no yire ti 1-2 na do nsa na wu mia ne kon de me mesa baba we okokora nko report nto e na ha so ye ka ne hugun sugun kra ye busani free emba ho no na won jai se e na saba school na ye de aso ye kra katakata ye nim kra dodo afi ya bre okay me da se na na yire e na what saying kan ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu 7 tumedie no a na wasogo so a otie no yenko na ye ne Grace Gift enkodi enkomo ye ma me Grace Wadu na che say eno de Grace Gift de ye say me maka kire o say ho de ni hahama no ye de bo adwuma se bribi papa adwubi mu ha ye nua aba Dr. Gable mu ha ma me do ene wo ho ye fe kra chachi da bia ho fe dia so na ne de me chachi police why you cute eja wa ene wo sa ha ene me ya ai why you fe rough me da say why you cute why you fe fashion ne she's a dawro sa my ade nya me shira mo sa no so ye kama e ba ho me dru ho so a no mama na o me atoto fo ba o mo sha me so ye se me dru ho ma fe na mbe ye me mpa kom se bia ajubi ye kra da se pa nya me shira ye mi ye chia ya hwefo na etiefo nyina de ye ka ne se obo ade no onhira wo mo na de esanso aka kire wo bio ne se obi wo hono ma wo hwe ye ne yema na nka ne ho dendende te se de ye te ha ye ka se ya no dendende so wonya ne sa enye ono a o na emom bibi ntira wo sa nipa kro na wo hwe me no mesrew e wani da so ensan ye me kanfo Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ye de ama o se bo modern na ma honya o last stop e bia me ka sei wanante abre wachina bre waboka bre se wo se unkobie obi kura peso obo anso se wakwa enye yenti wate atena mesrew wo de ekọ Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ukodru ha wo se na wo hwe Akoma TV na adwubi kete ka kire wo se bra ho na beto nchia wo enyo 1 cedi wodi ane say doctor me dia menyi obi ani bionti maba me ba na nchia to kokoto nchia na kokoto nchia na wi akete wo beto amo apagya chese poma kura kita no beto atwene within 3 days ama ho ato nti mesra obomoden se wo hwa me anaso se wo tie mi a tu anamo na ko Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asue na akoduru hono ma ohaw na wunya anopumasi bre no nyame ene benam Dr. Grace Board so ama wo haw no anopumasi bre no wonsa aka me pa cho Dr. Gabi na wo ha na ansa na Dr. Gabi bebem no me ka wo say yare a wo de ba Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services asue be ka cho say we de boko so fakọ wo be ma 10 billion Ghana cedis kra yenye ye be ka cho say fakọ esan say obi wo hono ma ye ntimi nya obi wo hono ma na ho odin betimi nti say obi a ho odin betimi a yenye ne ansoro ne ye haw e ma wo westu sika sebe eni Fred mfiedun machide kọ kwata achacha e na emum na wo fanso aka kire say sebe akwadro e na sebe jimi se no fa ho a dia ka bia wo de ba Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ya ye bebo ama ho atwo se wo hwe se de betena afidie so a ye yi analysis ma education na wo hwe Dr. Gabia se de wa ben no one day ya na mi nyane tirimu pai ko shewa kama pai ko shewa mi bisa se na oni Dr. Grace mu mienu ho ana ya na me fese me fi omo dia se bi hye ho edru na ye me da kra ka eti me do papa wo tie me Dr. Grace Board ase na me kan fo dia ma o se bomode na mbra Kumasi hanom ya so ewo Shim School Junction Barakese kwan so na enkran pumpuni mantem ye wo New Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no na edi hwanimu mesro ye adwuma fridwada kwesi ada ye nhome
anopa na nwotwe kosi anwumre no num bo modern na bra na Dr. Grace Board si emfanto bibia nim ne ensre se madaroma opese wo show bibia patient bi obeba bia nya abotre ehwe no ma ono ankasa hu say yes ma baba bia de mi hia bia se wo se minya bia hwe me enye nro no kwa na aba ya ne asesa ma wo ye tu ye bo ase kirew ohaw na ba ye no de ma ne ba ye ade a wo ye besan aba biem a dro na de ma no oba ye na besan aba nti ye make sure say ye be tu ase de amount enu nti ye kire se wei anyway ti menye bio ebre papa wo so didi time wo so didi eni aduane a wo di e be boa wo eni fruit chese ye kire ni nyina sa education we nyina ekoso obu okro ma hospital wo nyare but anopa na oba si ye hwe ayarefo no na doctors ni nurses ni na mu no omo educate wo etu wo for saa nti mesro bomodin na bra na oba wunya wo ba bia just a grace gift enti esra mo mo ba ye do to day do beto no say Tuesday ne do to ya no wadi so de aman Wednesday no wadi so sebe ya doctors ni betimi ahwa mo kama ama obi a ho ato no ye mpese be gidigidi do se me kra m kwae mentimi amisa we o man kan we anchem da bia ho nte sa enti a day na de be ma no wadi so numbers ni ye wi na Dr. Gabi no wadi ya wrem na afei adeche no so de bonus ene ye besisa no kwa o ha de ye free of charge obo ho se Dr. Grace Board moba no me be me pen me paper me tro no se be brada ne herbalist wo mu fie wo mu so obi ya obo ho timi fro se doctor obi wo problem we o me kire no ma ne ye wo no so di adanse ye se asedan kan yankopon no an ye hwehwe enti 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0242 72 52 74 0242 72 52 74 0244 126 123 0244 126 123 ye twa to ye 0246 518 003 0246 518 003 yanko Dr. Gabi ho na fi on to asumai doctor anzi ne beda wasi sa wodi ye nam from de bia eja me na metaka ma asem si ye abo fufuri wa mona mo yes because I study your friends say divinity and the handiworks of divinity relationship ewo nyankopon abofo no ena modwuma mo yem yes because we want say Jesus Christ can say be say we say bon sam free soro eba from te say nyinam and I kind the book of Ezekiel 1 on also can say be say abofo no speed am kura no te say nyinam and amoade am ye radio waves no e follow radioactive radiation aha de nyinam na eko which is 186,000 miles per second equivalent to angelic speed ti modwuma na moye no one of the send abofo ndi message eko na na we should message eko na auntie em de pa em say no e betra house ye can say bebre na wa abra na sister akoso Japo man so ye de e kan ho no pa e ba na ye ka say Ghana ye sremo awona yentimi wo e ma ntimi wo no mo hwe ni because it is not our culture first obi warrior 6 months pe pepe hia na ye bisanse na no way because near man na wo Ghana enu nti obatimi wo na do so bebre but moment ye agree be reject no ye bebre me ade ba ko pe na mo gidi o ba bo kura kan se nyankopon soma no kura bre na so wan somu a esum bru yes no kura so esum pa na edu ye because enuo ni nua na nyankopon edema ye no yempe sister koko brobe na ye nua o uko Kenya omo ye na afuo Ghana ye nua I told them say yen Ghana ni ye nua omo ta omo num aye provision by the earth assassin na ma e free what does it kontomre anase mankani ni ye nua aye earth provision oh the man na just assassin ye good sa ne power yi no e boy but ne e wan ye mfa nya hwe yakoba bia kwakofa chemicals ne edition ni nyina ane ya de shini nyina o ane ya de shini nyina se free biem me kan se minura say
bema pa ye mfa no to adaka mu an nka se ensese ne bema call off ewuo ezo nese na tie peche bema tie aso owui na so ne de sebe ne bema to adaka mu onko road which is not like that never told me na 90 years not say about your person in him. I'm telling you, go to voter region and see. 120 no. Go to voter region, yes. Old girl, aye. Yes, go to voter region and kura. Asabi civilization go there and see. They live natural lifestyle. Kwe and kokore nyina wahode. But today, kromni I walk Accra and also Kumasi 20 years boy only oba call them on to me. And no guy be can say me chire me. Oya be ma 21 years boy. Ose so oni oba call them one. Oba no run one and one son. Young boy 21 years. Imagine this. So I say where you because certain drinks be no more the chemicals na synthetic drinks be no more. Or the banu kubensu no or the konum niam secret me no. Na kuno. First time him say ka black Americans no more America no. No doko niam na sankofo na intimi mfro mo yere no. And na Ghana abeto ye because sa niam na wo no ye de aba Ghana. Auntie where evidence ti assembly July 31st 2018 and a Dr. Fairweather from Mayo Clinic USA or can assembly ti assembly okay was see the aphrodisiac nature of the onions makes them the most effective remedy for treating erectile dysfunction. Onions onion yo was say our aphrodisiac inside to the extent say ye dino na ma ye be ma na ye erect. Yes. A treaty obi a wayemre tio and was say chop 2 onions and steep them in 2 cups of warm water for about 10 minutes. Drink this 3 times daily for a month. For a month. Your way. I don't think 21 years boy. Oh baby you aduane kra. I don't do no tie. Oh baby you aduane agene no. Wo fa ketwa baako no obetim de aye aduane ba ka obechem na adai doctor biwa jenne onion obem na kom na be ma na hoode agina so ama no doctor biwa your friend Tamburello Dr. Tamburello ti asemo kan they offer up vitamin C, a nutrient well known to support a healthy immune system, which is important when fighting off a virus or infection, says Tamburello. Onions are also high in potassium, a mineral and electrolyte that helps to balance fluid in the body, maintain muscle health, and regulate heart rhythms. Okay. And now and so what Adeba say Jene is more rich in sulfite compounds to the extent say more now we use no na break cholesterol is in. Okay. And na do na penifo coronary artery disease na eku om. Send ya dubi kan ye koto onion mu a na de ketu we bi. Mesremo the American dey twa to one say onion uchemu mienu. Now they half year aduane a half na aka no wo de aduane bi mo e poison. Also tokuni. Ufa using nyina utwa mienu a Jene is powerful to the extent that bacteria were around in the between. Abeguni also. It's not about said the next day you far now you black. Yeah, now you black. Next time me ba. Match the koya who call. Also who call say be area na yare transfer ba also. Yeah, the genet me rebi versus area. Okay. Yes. Until nyame ya do ma so person wutia. And then next week and every week sign bra. This time the better also. Grace gift today medical catcher say asem dey say unya obabi a age se hon kwanti o shim school junction Barakese council e wo Kumase hanom Barakese kwan so na enkra pumpuni mantem nso ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no e na di hwani mu doctor number no eno nko anam di to dwabre ni ntini asore e ye 0543 32 00 30 0543 32 00 30 aha eno nko anti di aka ne de ye di card ato dwanti momra na moba ayaresa papa ebeye modia sa na me ensure papa educate and afi Dr. Gabi mo nyina wo Grace Gift empty for ne ekire ho na hwe se bi si church bi ememu ya kwache kwaso obefra ontoma
tie ne din nti wei deɛ wa wotia wo ne sampa baabi a wɔsɛ wokoro no ɛno no na mame nkamfo ɛnɛ wia yi mame ma 3p garlic mixture mansanje atumu adro garlic ne one yɛ de yɛ 3p kra deɛ na meka no maka no sɛ ndre wei sɛ kra deɛ ɛkɔ pharmacy ne drugstore ɔkra no nsuto adwuma a ɛbɔ nti obi kɔtɔ yɛ na anya adwuma nkɔnkɔtɔ biem enti me so wɔ pressure no wɔ sugar no wɔ mfiti kɔ no wɔ stroke no wɔ asthma no wɔ funa ɛkɛse no wɔ stress no wɔ nya 3p daniel ba mr Kolinak ne Angelos pharmacy ne chemical shop nyanya for 0248 92 8824 0248 92 8824 Onia mamen kan for eye super emankwa ene Waterfalls Drilling Enterprise betu wunsuo ne dia mawo ensuo mutu mu expert ene ye wodi edikaje ye number no ansa ne yentu wunsuo no emawo was 0246 27 5707 Waterfalls Drilling Enterprise me pacho ema wo bi nkotu wunsuo nyu sika hunu nkodi ma Waterfalls fo metu wunsuo no ema afeball na wunya problem bia ewo ensuo no eho eno Akarasic Ventures the Sahara Mission ne G capsules aba etu na mu nsan ya de information no G capsules no Sahara Man capsules be ma wo bo adabridwe me pacho wo be ma mu aye mre wo de no bi na yindi eba measles malaria fever typhoid ne diabetes wo so no bia ekro 0246 34 na Emma wonsa enka Dr. Amua Edupebi na Pakum capsules de member drama be magana na so boy adwuma 24/7 Janika 442 hohoro ba ko so ekumanum ye hokama na vent capsules so oba wo be mo ojo so no ya se eye wo ya ojo so ntentamu a be ma support prostrate no na medfagin so aboa wo mo ye adwumaden agudifo ma ne mema no footballers no mo ye Messi ne akuafo no mono no medfagin na entumi mo na rocket wo kumasi alababo abu station on School House and na edition mo friend 0248 0248 na ene Nikki Pizza Fan Club ya member baako na odi ne birthday pa na odi ne birthday eye ohima papa bi na ohima edi ne birthday ene ye mami Nikita and ye papa Pizarro and afe Nikki Pizza Fan Club UK members ni na say oba himai happy birthday and koma happy birthday awon fedua and na wudu awudai and yen kayedum emfa emawo ye twa ye hosema ye ba na ye kwa homa ne so ne ani afrefo akodi enkomo ma but me jawo ma me anim di na tem ma ne number wa ha oba me pese wo frɛ no na wogu wa ko kuma musuo ni nya ketwa no so kura ono so di ma me atem o di na tem basa Elijah o say o di ma me atem basa oni na chiriba oh bisa no say if se me ne tina ye ne ma me on pese mo frɛ no ma me na no me nya dance se me if se me ba na o mo kwam se me bi ma no ko ba adi ma me atem se ma kan se boni kituri ko ba fa na ma me ho a on kan na nyina ye hu ese so wa dona to any so ma at nka bibi wo efese tiechi anka meka bibi wo de achi se mani atiechi anka meka se atimani so a nka meka ese de wani abue ma sa de wo bi ate efese me nwa bese na me yima hyeme me nwa se na makoma start na ehuri na makoma wo soro mani nje kra me mpese me hu kra nti so de aduro na ye wa ma ne nkofrem onjai na sei hamio ese mi dine chi ama me hwe bisa no me yare mi nya pressure ko da hospital aware no ye odo na say pressure na say anusuo atete se mi ti mi fe so abrebia na me yem hyehyeme me nya so vu abedu pe na ba ye no gentumi ankenkan ba de bi kire se be ma no eye trofo pa ene bi nso kire se oba no ebo no homoden na nso so na no weden ewa aware ni muntie ntu no fo yenkwa ahoma ne so hello ya udi ya fani ne kuta tsari 19 yenkwa tati antra hondo ya ne ko se
nkurɔfoɔ no mmienu no ɛyi a wɔyɛ ɛwɔ awareɛ mu na mmom bɛrima no kwasebu a wabu ɔbaa no ɔmfa ne sika nyinaa ma no na saa nyɛ awareɛ bi bɛba a ɛbi ɔmo nkasa kokom na mpɛ sɛ ne kaa no meda se 19 ɛnneɛma wɔ kɔbrɛ odi ne baabi afrɛfrɛ maagye na bokom South Africa maagye na yɛnkɔ a ewie ɛmo ne adwuma nkɔfoɔ mmienu ɔmo da ho da ɔmo ho na nteaseɛ na ɛnyɛ adwuma sɛ nka no kura bi bɛtie baabi di a nka mefiri sɛ nkɔ mɛtumi aka bɔ akwadaa ne da akye nti sɛ dɛ ne nuabaa no so ne da akye nsɛe ɔmo nso a wo mmiɛnsa obiara ne ne papa ɛyɛ na ɛyɛ ahadwen sɛ nkwadaa ne yi a ɛdɛ kɔ tia yɛn baa no sɛ mesrɛ ɔno nso nya abotire na sɛ mode yɛ tuo na bɛyɛ ya monyɛ ne saa metia 1937 meda se odi ne baabi afrɛfrɛ awurade na sɛ yɛ nkama asafo yɛ ho ade mu maame sɛ me famous ɛzɔ spy product airport a wɔsɛ maame mede me dwuma maame ɛnsɛm ha o sɛ wodeɛ papa no kasɛeɛ mu a wɔda so dɛ ɔbaa no papapapapa ɛna sɛ sɛ kɔyɛ sikasɛm sɛ sɛ ɔbaa no bɛrima no dɔ firi no mu nti me deɛ megye de sɛ sɛbi kafa kyɛ ka ɛyɛ sɛ animanimu yɛ a ɛma no nyɛ nnɔɔso no deɛ ɛpɛpae ɔmo nkyikyɛ ɔmo mu sɛ obia mpa ne bɛyɛ mfa nsɛm ha That's Papa Pemos. Yanko 03224980350322498036. We didn't baby afraid free. Papa kwata papa. Uni aba masomo asatuma ko kufiase no takwit. Uni aba ma me fa ko yeso na ye ma ya biga fu nyina ha na dina bi esu ye ni papa mini aba. Uni aba ma me fa ko yeso na me tia me baba ba ko fe ni pizalo mai. Kufiasi ni ta ma me tia no papa ya ma me tia no. Wa ti bra wo ti we de. Uni aba me de me hu ni se awade ye de kwani oba no wo de e wo be ma no so. Ana be ma no so se bi be ma no so nyamre. Eti captain nenu entini twishape baako eti ni nya ba me de me ebegua ne se awade kakura me didi se tokwa no nya dia tokwa ne bika eti se oba no se be ma ne di ne ko de 200 million na be ma so tia kakra ni nya ba yen se be ma ne be ye no die nya ba sika ma no wo di ni sika na kwakwa ne djuma no de aga ne ma ne mo be ma ne die ta awade na nye ye kwa ne baba ko pe ne kura ga ne die eye so bo wo dia no ti ani e sa akola no na me ne obi sa wade die wa hiye na se kabo wa ya de ba no e bi ka ye ti nsu a me da ti me ni aba papa bi na me ensha fa kwata papa why you very loyal na nya me ensha we didn't baby afrefree hello we didn't baby afrefree if you papa ni sai yo mama yanko e ba ta ko sia we ya die papa na me ensha mo be man se ko e fa so ko ye di ko de kan but by force mo ko ye enti be man onto ba no penni sika mo ba ni sika man na wale no enye nyana ko beku be man me da say we didn't baby afrefree kama kasafi wasa manso takurade yo ne pato mama wana highway ya jodo mini aba man obo modi en fo ba ni sika man wai na ye ko ne de obo mo ba na nya hawo na mami min sram fa kwanya we su ni samu asam kakra ni me bi obi su ebunu kwati asa mpacho ehfa na ye de nyamu na mpacho ye wo kuma say ya de numbers no good tv no so free na ye ma de opese wo hunu bia we dey baby a free hello we dey baby a free yeah good afternoon ma good afternoon asam kata okay mira yanko Lampacho, say, in your bed man, I shot you. Nothing so about the call the end, because some hono. Pushina, not no criminal lady, because who say, would you best can one Catholic for bonnet dance? Oh, the my head, say, yeah, hello. The Pachoka say it you. Yeah, you may say, what you ban, also call what you ban one that for an apple, from my image, Manadia. Why did you take who do your business baby? What type of variety can now appease you? Say, oh, Mama, you know your name, our fool. If you want to for the drew in the coma, oh, to walk or ban. So, what the can I tell you?
said wouldn't maybe a name of your heart, over so bad a beer or bar or so and then for the because we said the cat has to be also a member, but the man can be say, you don't do it. I stand at the back corner and then you needed the problem there. It tells you say, Obama having with you. What I can and I will see the near when what the enemy when you mistake because they are what out of my city. Nanka idea and Quebec to be about what was near more fun of yeah. Nkwane nye ne ma fan ye tiase oba ni sika no 1,500 no ya won ti sika no for oba ni sika ma no because oba ni sika we na oba na tina azepo ompe be ma ni di nti on fa ni sika ma no me da say on fa ni sika ma me fa de we gina so ya ma pikini na yenko ni ba bia frefre. Good afternoon. Good afternoon, Mira. That's all assembly or how? Hello. Papa choka son yenko. That's all Obama can't send me so. Then man agency ka to wo di be ade into persona be fit kamera ba no dey dana mano. Nti ahụ no be sin bisa Obama say Obama sikana be man GS wo di be Japada mano no be man just can because of Obama wa Japada nti na Obama man na be man just can so on so be se Mera se papa Akoma 87.9 F makwa mun sam jumade no enne fia da ha enne mreba me kwan ame de sisabre ebusu apene same a champon won me app na che se wo de Akoma sports de atoa musunti na de besi de enne ekoso ewo achu anya bia no ye hu no anase ye hu no wei enne nsma hodo pia wo petie na wo pe ahwe ne de bre ewo Akoma sports so enti nyu afidie no free ha Kokswana any yentina, the wo petie, the wo pashe biano, ebusa penny, any sports team no ebe mawa hunina. Yadama say, I'm a munity. Ha 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 ha! Wunti abetie die, Akoma FM. Ha 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 ha! Wunti abetie die, Akoma FM.